a meat. Papa Ngege meat. Yes. Hey. And I know. Hey. I petch no. Now when you ask for no, at the ama school for boarding for one. Omu inya from adaso. Ewo boarding. Somebody has here. Never meet bla life from Bells so to. Yeah. Yeah, come ma agrada won't come. Yeah, pa a maybe a mama babon thing. I bet the same ma. Oh, come. Me don't for me so much share. And now what you mun send baby na koso. Me ma what ya say. And we papa e wo UK had there. Mwamu nim say u jaina nes hair. Unya nwi papa nto e wo UK. Se u jaina nes hair. Unya enwi papa nto. Sana me ka kira wo say wo a wo pese wo ye adore. Wo ye awade. Nkata ne dihie na na watwe mu azata na pie bai. Sani e wo promise ye no. Ebi e wura fia. Me be kira wo. Ene ye Saturday so a yetimi ye video 5 hours 6 hours you etimi me nya ma adwene se me ba life wa me maso yes ene eto ye edipa ba ko pe na 6 hours 10 hours ne so a still me gina so atiasia me pa chaw se wonim ni pa ye ka ne ho asem a Eya China for abomu asoi ene na me be kana asem Chinese for abomu aso Chinese for abomu asoi Prekoko ya yese ni sudi Ewo jeli kamu na asem na nde me be kan etura eye Chinese for abomu asoi eni be go from Afa Dr. Apostle Reverend Owusu Bemba. Any Nana Brown in the Kunu na wachimu. And no ena Chinese for abomu aswe. Me betene kwakwa. Obika sengege dia wo bete kwakwa. Wo be expose wa. Me kasa without evidence. And remember audio swabo. Audio subi dia kremu. Amama unu di entia. Amankrado ne girlfriend a shower nina. Wadi HIV baba so. Adori America fwa wale fwa mema. Emma Amankrado nankasa. Edini besi radio station. E interview no so wamekane no munsa. Ene me bwa kwache because ensem no ma kwache sa audio na ma. Enya bia ne show no. Ebe yede. Yo. Pomadiana share video yi. Na bi kwatu Chinese fo. Abomu mu aso yi mame. Me pa chao. Pomadiana se mu be tag no. Ya ponchi na ma na free agra page no so. Ya ponchi na ma na free tender TV. And I was so waba. Hey baba, yeah baba, agraba, yeah. Hey baba, hey waba, agraba. Yeah. Na Ngege say agra waba wo beko. Agra waba wo beko. Prekoko kwa ya se ni sudi agrada. Tutubatom ni krofo. Waba fo Ngege say hey waba, what's waba? Hey waba wo beko. Messi way waba wo beko. Atiefo. Ebia na monte. Wase waba wase waba eti ahwe obi beka se Ngege me na me ka asem ase prekoko koi a ya se ni sudi wo galoni ano da bi mutie da be didi me matem na da bi o na we kwani na police station in the national city the return of Agrada. This is the return of Agrada. Stupid fools. Wasiafo. Oba bakope.
Okay. Was it this is the return of Agrada? And you are retired, and you will be defending. Were retired, was it this is return of Agrada? And you are retired, now you himself was audios, war videos, war become one year when papa be pie. By the return, you won't put a trona no channel. A trona no the return. You know, so the media. What the atroni ba? Jabatin Ngege metal kwakwa. And Ngege metal kwakwa. And to someone to Masuma me say was return ya. And Ngege me say obeko. Share video no. Share video no. Okay. At if one hour chimu. Aya azatana. Ebecha and turo yepa. Obecha and turo yepa. Wobecha and turo yepa. Nani try watch him obecha ya intingege majime kunya. Semi baba expose nen trona obecha to. Safu wo usu be paso. Agrada pie by. Say mu amuwa eye Ghana Police Service. Na muwa IGP page nsuri yasramo. Montage Ghana IGP maye. Montage Ghana IGP maye. Na montage Ghana Police mumeti asem. Agrada say one Reverend Apostle Ousu Bempa Ena ekukum enipa Agrada say one sofu Ousu Bempa Ena ekukum enipa Agrada mi antiasia say one sofu Ousu Bempa ne kunkum nipa eti mama yentie wasiafo ma betra say ena osakra kwa mo akwata sorry dem ena me fa phone fra mo akwata akwala wasagrada yenim sagrada ba ho omuso omunim sa meme ba ho eno ti na no me ka sa me nyanhia asofo bi oye papa bi a wo Ghana ha mi wate wose wo nyanhia asofo papa bi a wo Ghana including ne sofo atotomona kire including ne kunu atafiri twem sofo ne kunu awewe ne batunu mu sofo including ne kunu sofo no a wodi no efa wono akasa ne baka ho untie wase Ghana sofo papa bia ni Ghana na Agrada si wonu Ghana sofo papa bia enti Agrada sofo fo na wone na ma solid dem anopane awia no enkurudi sofo no a wote ne koto apunsuo mu no Agrada si wonu sofo papa bia wo Ghana enti Ghana sofo amutie me enti na me ka tira mo say Emamu ma akwafi ni pefi we. Emma mo kwan mani ngura mo asole dem o. Wase wo hunu sofo papa. Enkuru ni sofo am akwata no a. Wo hie anointing oil di good eye ni podua no ni ti podua ne so. Se wo anointing no. Me pa cho mo mientie. Ya hia sofo bi oye papa bi a o Ghana ha. Na omo so omo chimi a me do omo recording na omo ni me omo papa nyina na me kasa ye no me de baba beto abonten akoshifo asofo atrofo asofo awudifo asofo asofo amun descending wasia na jo 10:30 na me da bi kunachi a wo wa frame se me no body guide ni konkodi obi bone no e
na me twa nto so me ba yale a wo wu ntimi nko kwasia me pa cha wa ha se ma tene kwakwa me pa cha se ube feki se obi fra wa na do se bra me enkodi bone na se wo da wo kuna chia you can never fake se wo ba yade a wo wu either them aha I am Troʊble ko expose you when to me ankasa wonu mom yale ne ho ntono when to me ankasa da bi bintimi sori firi mi kunachi enti tira se kanya ne ba na yade a tio wo janturo se ono ankasa ne ba oyade a wo wu muntie wo se wo dani kunachie anadu 10 wo kura ko dani kunachi na papa F no ya start ye wo se wo papa no masem bebre wo ne papa di nkomo kasa enso on show papa voice on show papa chat on show papa audio subia wa boten ban wo chantro anopani awia na adwene ya ne say he can paint, she can paint, pardon my language, she can paint Papa Bempe's image. He said, no. Yeah, pe wabi amena be painti Papa Black ya. Na krofo to bottom niya. Ekuro edidi wo sere. Wo sere ho kuro sere ho gogome. Utwamu wana nipa de yensa akata ye hene. Wo ba afon. Muntie. Wa jesa me betena komuni mu ama odimi adipone sa wo usu beba na ya wa jesa me betena komu adwuma ni mu na odimi adipone sa okay samate National Security Service, Ghana Police Service, new IGP Mr. George agrada si oni papa wo usu bempa ediewu ewo Ghana ho omukunkum nipa agrada confirm say why a contract killer eni peti mi bone pa ema ye kunkum enipa mutie me kire mu picture bi kuramfutachi amotutu bottom ni ba watiti enkofo kra every woman nsem meni agrada father for emilitia me wen sama wotu no kodi ba bonten me wen sama nkofo di ba bonten a ubusa agrada osingege nya no kra enya no kra na enipa na etwa ntroto meso oba besia se wo oba so tuoma beji sika dale because tutubatom ni krofo be ya wo se e ma ye friend tutubatom ni ye kopa asem from Lameka agra ye ni dibi adema etia ye de ma wo e ya azata na tutubatom ni abrewa chedada abrewa chefela abrewa cheptapin time krofo tutubatom ni uchintime hiafo saji wo musika na enkurudi wukunu sansani kwajufuo bema na wo musa penti boda na wutimi ja wukunu kwajufuo na akotutu bottom editor singlet channel wukunu na nkano a ontimi sori nkwaye adwuma enfidi ebanu afidi abanoma wukunu na nkano asa wo bekwa kworo ba afoforo drosia agrasa wan kotutu bottom ama wukunu akoma otimi kworo wo ba afoforo dros ujane ho but social media be diatro and you expect us to keep quiet agra wo baba akope Ngege me member 5,000 wo baba akope me member 5,000 na me tia wo me ko 5,000 me do ba two position 5,000 me yaw nya to apia bi 5,000 me hu to me wiesu a movement na wo si ebedi na nadu movement na wo si ebedi na brown ni kunu no movement na wo plane wo suma nkofo eniema bia wo ye bia kuta mensem na me Ngege I promise you
Yeba statistica justice for Sika Gale victims campaign. By the time we finish with you, Agra, with some of your audios, with some of your conversation, I have target Ubeko J. Yes. Agra dae, me say ya chi utina ade ukutun sine pere. Eti agra fa ukutun sine no epere. Wote wo bi atia. Wode ne to pere. Usia kan kabi na utiniti. Wode ne to pere. Usia nyanya nkyira na utiniti. Wode ne to pere. Aboa bia wo besia na wo betiniti bia no. Aboa ne de ne nkutun sine epere. Self akram sikani mala fuck you. Messi wusu wuye sikani ufiye ties ye go ufiye and a bantuma edaye kraya fa blocking ties and to form Messi mimi kurom ye fa blocking ties kura and to fiem Messi justice for Sikagale second rank campaign Messi no amount of judge Ghana judge no amount of lawyer can save you from many hands. Go and mark it on the wall. I'm gonna go and mark it on the wall. Want to say you pay Sika Gale victims. Want to say Asochia. Would Yama and Kurofuobie. Want to say Bonia would ye dig any pepie. Want to say Ube pay. Kurofuaba won't change. What about the TV show? Agrada, what about the TV show? And the TV station is scamming half of Ghanaians. And you want us to shut up? Say, Asamno and Jamua. Ya Jawon County. You still have the guards. You still have the nurse. You still have the midwife. You still have the doctors to fool on social media. Who got said? Who baba be Sika Gale hi? Abe free Sika Gale victims so amu ya kwasiafo na wuna wuni mi answer. O chade den se eyi abofu akura se boma. Agada wuni boma. O chaso nam den. Ti se mi na na ko fu e wa abofu. Boma na wo mo hata me na ayi koko so wo so no sa na wo chepa fo ye wo twanam ete u video bi enena etu obi beka se Ngege na wa mu na agrada atwa so da se wo ha video na nam abonten dia agrada atwa so nam den ti se bi kuro mabofo ba bia me na afa paafo mi ye di koko boma na ya hata niema wo so no sa na agrada atwa so nam denden etie wo fin wo ho fo sa Amankrado tunu munyi pate wo ho fo ho kankan se kaya bia ya no so me niema ewo abripodjom o kankan se kaya bia minim no amotoam no so me niema e ko di dwa wo so me niema edi begu me ka to ewa abripodjom sa me kwa abripo na me to ba yere wa abripo kwan so a oho kankan sa na ti se kaya fo amotoam kaya ni na minimu no ewa abripo na motoam uni trust Eti yasramo Ghana Police Service Ghana IGP yasramo say mutie agrada no masem odi abetuga na mu invite no emaye obekaye owusu bempa yesi de uguno eno na wutwa okay meba de uguno enya we na bepe meba eti Ghana for sanete so ati ase
eti ye Ghana IGP Ghana police sa amuntu amon sam frɛ sa papa bempa sole frɛ obi yeah ofrɛ obi na oye agrada confirm say waya kromfuo nyina maame e wo Ghana wa confirm say atutubotomfuo atuakidomfuo wono ena ne maame no ye be ka sa agrada kukum nipa mo anye ye ni wa confirm waya contract killer etina nkofo koma ne contract waya contract killer ntino obeso wo kire se papa ebe man ne contract anadu bere kora wo se papa man ne contract se won kokum nipa onko di nipa wu muntie o ma men kira made bi wa ba chaba de ko so ahye ma me kwasi aba tutubotom ni woto o ma wano mo woto wano na wo pesa wo ye de wo huru sika ga level tips akoma ah wo ma mecho ma wo ma nkofo e bro nkofo agrada wo bi ba wo nchen a na wa trotro pepesi so na ade ama wo mo sika wo mo family enya abrante we na ni ati so to mu abrante ya na wo kankan Daniel ya na wo kankan ya wo diwi enya na ni ti so to ebo Ghana fo apo me pe picture bi a kire mo sa picture me de a kire mo da me picture bi a kire o honsam na da bia wo de betra social media ka agrada ani o ma funi ni ma bone kwasia ututu emani botom na wukunu su di mani fanche ututu emani botom no na wukunu kwadwofo no wonu su edi emano efanche wo mu edi mano efanche Tamu ko me pe picture bi a kire mo ekoya woni metomafo asoma e ma ye pu abaya bi am sa me bi a kire mo da mehunu e ma abaya no enan enhono ye abaya no ye fra ne part the nan hunu say ya e pe picture bi a kire mo me pe picture bi a kire mo okay, what do you make do? And for Ghana this year, ATIGYA Ghana IGP, any Ghana penny for set a crop for to bottom near grada or sit papa to miss Sumano Manico dear. Yes, now my emra had him, number theatre sumium. Now what you will appear abedia Troʊble. Na atro ni bia wabedie ni se muntie na atro no na me expose no wa ha obekaye o wusu bempa yesi de wugu no eno na wutwa de wugu no eno na wutwa se ne okota Manasseh abetra na tu
so me go asofo ni mu ase o tama grada e de ne tra Ghana ha se won go asofo ni mu ase asia na fo se wudi pole na be kwa ba he me ba ta mate muntie biem odi boni wi anu opu obi di ase no muntie wase papa bempa ne tam no edini si Ghana busawo se papa bempa wo hu agrada da be busawo se papa bempa o hu agrada da be agrada ho hyehyɛ obetra wa me wofa o start betra ni TV show no oye wofa ni nyina no na woni papa bempa da o beginning wodi kan ko hu abeg ewo omali se chichira no pese wo hia papa bempa eno odi ko na brown so ekoka so pese Dominic esan kopa papa na chewo so pese wode national security ni bi no mu ko papa so pese wode bibisa wo see papa bempa ne tam ne tena Ghana na Ghana fo busa wo ho fe agrada hu papa da ben na wasoma ne se wo me destroy Ghana sofo a abra me eni sa se proye no achim sechere kategorie achim sechere Manchester ada katego busa wo ho agrada hu papa da ben busa wo ho se ye pe wo bia woni mu kasa agrada ni kasa chen Ngege ye pe wo bia woni matem didie na wo betumi akope evidence a destroy nipa busa wo se agrada wo betumi abitime se ye kwa akope evidence obi wo asem ni e dia be destroy no me mami Ngege papa mfafo frame da wo mi wiase se mi kodi di sofu bi atem da na momu no papa ye obi a se wo attack sofu bi a otimi frame ka se Ngege twaso se woni masem ni musu obetratra asem ni mu akyerew eti papa onyai meme ho emetam wu enkuro esre kuro katan ukasa eti na wufu sa wu kasa ma Ghana asofofo abenya otan edi ama papa bempa na wakasa wusa tira ya wuso ye evangelist ebe bie wanum sadia yamfa ayeti madua nyina metwentwene ho agrada wo kai sa dewe o kai sa dewe o be ka se Ghana asofofo a wetwan toro ayi o mo bone o mo fanchem wa me ka se Ghana asofofo a papa o wusu bempa soma o ma o medidi wat me beto kwakwa edi kwan wo be ka se papa ene settle confusion eto wo ne wo pambo eni sofu ayi Reverend Obofo mama me fa sa kwan we na yen kanche Reverend Obofo eni ne sorry ma say ye ma wo mu nyina congratulations se Nyankopon esi wo hini a hwan ni azatana obetna ni TV a won tua lances ni TV a any lances se obesewo Nyankopon wa hye eye kwaku atua ni monyam 3 years innocent ene yesino asante hene enketua mu ewo eye official I stand to be corrected enti ya concrete sofo Reverend Obofo kwaku achi ya man congratulations and we wish him all the best. Yes. Me patro muntie abran ababawa we yo. Muntie. Wadi batu framam na watri say. Papa ne tam woni Manasseh. Ebetna eya kwaku aman so. And
eno ono so papa de ne tena Ghana say one destroy asofo wa expose ne ho wanu ananum nsem ene ye de bete ne kwakwa mudie owie ye no osai ka say papa na set confusion omani bedi obafat entina me ka kire agrada say ensemu a enimu a obeka to obofo so say woni abodamfo da tama na wo kase papa etimi de sekan obofo de sekan wone yere eni achi na mo jaba wanu no o betra attend TV a video ni da YouTube aka kire ye say eye apia na beki kansa asem we kire wo ya katira wo so de woni hu evidence na kwami apia ne ma wo ne ayi opambo okontokwa na kwami apia ne beka obofo ho nsem kire wo but na metumi asisu dia se so far say me wu yi asem no ade ase sofo wo su bempa no me donya me Ghana fo wo boa apia meka re kire no die ntia woni wo bofo anya entawantawa na wo pay na adwene se wono oba kankan ekuro abrewa dada kapentan abrewa ememu eburo ho na adwene ye ne se obe destroy na adwene so obetimi a destroy kwakwanchi wono agasa confirm meme ekoti Dia wa ye na adwene so obe destroy kwakwanchi ena me ka tira mo say nye apia bebreka Reverend Owusu Bempa Suma so on destroy Ghana sofubia Reverend Owusu Bempa Suma so ni di Ghana sofubia tem ohu Reverend Owusu Bempa when wa besuma papa entumi ansuma Ngege anko ataki obi a wo oba afota wano be na ate agrada wo kasa be na wuni muka na wo kura wo kasa ko be na kwa akire tama nipa hunu se wo ya agrada ye tama na woni wo bofo kontokwa eno ene be ma wo gidi okonfo a woni sofo kontokwa ene ma ye hunu se brako bi a ye se ni sudi eye Chinese fo abomu tire bi a ye fra na agrada kuronfo ko sini sansani a ne se amobra enya ne miliki konko wa asase so asan wo wu krofo a wototo enkofo botom eburu enyafo age wo mo kra afiri wo mo nsem eburu enyafo toto enyafo botom esan a woni nu ho betra social media ebe desi enyafo na wototo wo mo botom esan be kan kwase asem poni be na papa be mpaye wo echira wo se na brown adia tia wo se wo kwachi abla apia bebreka papa me support o bone wo betre TV so beka se kayeti apia bebreka ka wo ho ha enka wo de time be se apia bebreka ti etja aseno na you will expect to say Reverend Owusu Bempa ko mra no ma epampa e wo se wo condemn o na ka wo expect se sofo Owusu Bempa because what jini ya usa woni apia wasem edika wo no watumi asuma onkrofo ame akọbu apia ede nsika ye twitwa no obetena TV so eka sesenka wo ho a eka wo de time be se ni tie twadwa ato so ya kire onkrofo na mala ni wo mudi a na nu ya so abetena ayi fake wa betena Facebook say Ghana kola milani wo sawa betina Facebook so sa Ghana melani ho udi ka kromfo ba sa we bokro no we bo half of Ghanaians what scamming Ghanaians na Ghana mra ejawo na do dankwa kufu ado apan ejawo ma woni nam ho ena wo pre o kasa na pesa wo de mahama bem ena wo kasa wo se waye de waye se wo dwanfunu se de mahama bai afa wo kwase asem ma NDC force tena ba bia fa wo kro no ne tena ba bia fa wo kro no ne tena ba bia
Wona wo se wayɛ sika galama MPP mpanyifo ama wo matimi dia ba aban mu wona wo se yɛ to abawieye woni nam ɛyɛ gatos coming atuatefo down se be yo mo nya basa wo man hey don't come there efa wo musuo ne wo kankan mama hama lew efa mama bubo mahamedi kwasia wo fi shibifo ba senana do dan kwana na memuo ahunu se wo ye guilty meti ya se wo yusu na nado chambers lawyers aya no kura kuramfo a my panyini chambers lawyers no yusu no kuramfo a wate amamu yusu wo my panyini chambers lawyers aya no kura atiefo yeba wasi sofo wusu bempa na de na tena Ghana se woni Ghana sofo fu nyina anko umi akotie ni interview a wo yeye umi etie na num nsem like menene only about for personal problem. menene personal problem kwa ku ye menia menene personal problem like menene ya fine okay anya se busua menene ya fine before ni menene ya fine anya se menene ya fine so ko me fie me ba ne fie ba menene problem ya kasafo so ba menene ni asem eniema bi na oya mimi hu ne say sabi o o hye nya medwuma se nyina ye hu the way I word ye ya akomadwuma kra memitimi gai betie o by Troʊble bi ne ma bi a oye no enye hwe de we odi puppet eye oh yakopon puppet ya fa nyesa emo de na odi ya enye no like say one ne nkwala bi na omo da puppet no so na omo sa like omo bu atopa we da we so na we da we so na omo bu atopa na like no nyama bebre atopa bu ye bone o na nyame puppet so de ese de na akoda so bu atopa da bi obra nyame puppet ne gina so kan nyame asem e ma ye ya ye nim nyame ye fa so ho e bia ono ne lifestyle no but sankono afa ma meto social media e ka me nka bi thank you ba wo dia beto woni de me fa kire ma ade me pa cha samati dientia osodia no pa wiane anajo wase die kwakubofo eye enye na kwakubofo de beto social media mane hu muntie won kase papa wo wusu be ba na de bere no wase ohu ena wono so start say oye show no condemn ya sofo the talking point na oye no what the expose fake pastors talking point ya wo konfo eye when to me am talking point na expose fake akonfo da muntie samati ni sam na won kan muntie biem no nyama bebre atopa bu ye bone o na nyame puppet so de ese de na akoda so bu atopa da bi obra nyame puppet ne gina so kan nyame asem e ma ye ya ye nim nyame ye fa so ho e bia ono ne lifestyle no but sankono afa ma meto social media e ka me nka bi ba wo dia beto woni de me fa kire ma adwe say no ade we ye nya onyame fie e bia wo pese eno na ye wo trademark by to me no so me hu ne say Kristo ni do Ghana for mutie tama na oye sa interview we na onim papa tama na oni Kofi Adoma eye sa interview we na onya meka Dominic asem on starting for Dominic mai ye hu ya ni sa grada TV so no starting edisi obofo that time na papa nhia ni baby and then na book conversations bi a kire obehunu papa me say afinya mai obehunu papa ni muanu a wako papa fie papa aka say oh Ngege
agrada pe wasem na so pe na asem o me nya agrada contact obeto ma dia wantu aka we Dominic so no fa so di call papa nche tie o konta kwa no pe ba bi di ni hini o pe nipa na tamfo di ni hini akofa kofa muntie yes akini si obi aka bio asam na beto social media obi a chena den eso agrada anko agoka bia so ye konfo yes agrada ni lemu adetia yes do lemu asofo nka dabio na kofie deba o se sofo ya de bi na se ye mfa ne se problem bo man ni mu anti conformity o man ni mu bi si ye adwuma ye discuss to bank ye mako school eti ye fa ne se ne sofo we ni sofo we nya problem na se ntokwasi na we achidifo we ukodi dwa na we achidifo ne we achidifo na so mkokona etokwasi wo man we mu a ye fa ne se sabi sabi o etokwasi wo man we mu a ye beka se wo de o ye konfo nti asofo asem fa wo nti de bi antokwa na aba na wo de ye onka ho e ba ye timu bi e ba ye ka ho ye nipa wo ba tra isa kombia nsim so ana me boa wo ba me hye doso aha nya busumfie me ye nipa te se wa ye bonkomo yi nti esi de nti na bibi ba na me nkoa me koka bia ye se ma menka wo be hu nipa bi asabe wo wa kasi bi kura chen wo mo obo nyina kire wo adwene obi kura timi like e make comment aye hu na nim so ye saman so ye wan but ye kan it is said na me asabi onipa bebregu mi na ase a ma bia adwuma nipa eye na sasem beto na mekam point of correction also me beka kire ko say na brown idea smile ma mi Ngege ye shia agrada no o ma eti ase se wa bia adwuma bebre wo traveling and toss cars mutie ahawusa wa confirm se owonyuma bebre na sika gale na yesi wo chinchim nkofo nsane de eye otu no ko ne de to ne so eni nkofo a empenasem me akromfo de me mpa akromfo scammers obi ani mi wo social media ade mi kire ni nipa wo sisi nipa ade mi kire ni nipa wo de na adwene eji obi sika ade mi kire ni bema wo scamming oba ade mi wiase mi kira ne kromfo a pesa wo ye smart but when ubusa agrada bia wo se wonye sika gale wonje yafo sika e ya komadwuma no de wo ye de ye kato ne so ni nyina ye nkofo a wotunoko akofa wo omo edi wo ma begu edi gu nanim ase edi blackmail na pesika sa entro no obedigu otunoko so ni nyina edi bidada ye ma ye fall man no e ma na bna fall man no e ma ideas man so fall man no e ma ideas man be attacki otunoko ansa wa confirm wa ha wa se wa bia nyuma bebre eti enum dwani pase tutu bottom ni sa travel and toss na no se ye ne dia travel and toss no eye ne mane ba ko papa ka asem na wo kan wo boa oni adwuma bia ka sika gale no enu ti na sika gale aguo no wa expect se sika gale ebeguo agrada ati won wonye na adwene se tam ne nso se o jai ni pabuo mimi ntokwa ena de na odi ne ho akotofu ayi fish mu eti sika gale na agu ama na hino aye ne ya because anu kwani na djuma awoye editor sport ahye ne kunu kwadwofo no aya no kwani adjuma awoye editor aduane die wan tisi wa betre TV no so beka say akoma adjuma no na oye na wodi tua na brown ka monte eti sameme beka kira mo se sa na oni adjuma bia wo twen se wo bi beba no wabu no chinchim ne sa no ode abia bai ode abia kiki eti sa wo to wa ade no onyanya jimifuo bi se wo bebu na onyanya wo bi na da ni mu na oto wigi no onya matua ka kire se wo bi nya mai a wo kogu na tua ka eno no aka kire wo se mema wo check ya any date mutio wo ka di kurantia on pe kwaku bafo ne Ghana asofofo asem
Wonka di krotia. One day ya da so ne ye ne yese konfu baby ne obofo e kontokwa. What the obofo na be di tender TV. What the obofo na be di tender TV. What the obofo na bar system ni mu. Yes, agrada di ule. Eti se sika gale na eguo no. Wa expect se sika gale ni begu. Eti na no pa ne awia. Odi na ni bre esie papa bempa so no. Mami ka se mi cho agrada. Se wadwene ye wo se. U be di papa na tem. Okura wa no nya ya. Aboa ne kwasia ne asawo. Eni ekuro, eni tutubotom ni fake sofo. Kana sofo kura wa mate abre. Agrada wo ni first person na wadi Ghana for Charles terms of say you. Say you wadwene se papa bempa. Say you wadwene se agrada e. When na asofo bia. Yetibitina Ghana ebo abai koro no. Etikas FM. Wa bra yentia duty. Say you wadwene se wenya asofo atafiri twabim. Asofo chichima me fo asofo fo bi. Eye wadwene se wenya asofo fo ayakukọ beni kọjiji nnuro. Ebe ya asori eta wachinti ye pian. Se bra bedi eja papa bempa temo amami ka kire o. Papa woto na boa etese de wato eboa bo snata so. Sa won sama wo ba life be keka no. Senka eka no. Ena ka ehino a. Enka wafre ye nyina senka ye nyai. Emfa ne ho apetampe. Obi ani nsem tro na wucha. Eye wadru se wo be di papa na tema ma ye ya stop wo. Ube 50 ya baba 500. Ama na me ka se wo ye ba wo tweba echepim esisuo wo ye wo ba wo twete se ba yire nkofie wo te kamera mu na wo twete na wo ye ayesem me se piesi abonte na fre na da brown se wo gina park ye nti wo mra na monko wo ba fu na ka ba wo se ayo ross na se wo na mu no ene wo sre wo kuro no e kana na brown ko obe mie wo kuro na ma na wu at once by force. Se wo jiji wanu anu on saba. Agra mi bi donya mi o. Se me ka me wo Ghana. Na wo pa kambre mu ana wo trete. Oh, ka wo ba end video na me bo wo punu. Me dia me ma adwene nye o. Me ma adwene nye. Se wo wutimi de sekan ene ma. Ene akuma me yakopam ape abebreka. Se waji wo sika. Bribe wanka ade koma na tufo. Kwa kuwa na ya reject. Eti saka me wo betra camera ma trete me a. Chale me dia wo boa wo. E ka me sika wo be ye video wa wo ka se be me bi pa wo mra. Why you ready? Be me bi pa wo nya se. Why you ready mi do nya me? Mi do nya me. E ka wa wo be end video no. Na ka me bo fie men gate ni. Ka be pia ba. Ka me to abo egufie wa abo powerere kopim se ka be pie firi dem wa ba asia na du ba kire mu gu Ghana da bia mema movement da bia wo be check so ne a check what out da bia de me check wo be feel movement da bia ne ama wa feel movement ne asa check out kwasia na bra se tisi abonten oba tu oba enko se camera chi wo fie na nfra fight tisi abonten mana na brown free movement no oba tu oba mane chake kwasia what no me ye nipa o me nya aboa me ye nipa so betimi kira ma de so beto aba itale de du en ka se konfo de fa vote ko meto aba ye nyina ka ho ne ma oman no ene nti na abrante no ma ne sen de onu wi no ewo Reverend Bofo. Who can say Obofo abrante bia Obofo ya sode ya no onu wi. Oye ya no die mlika kofa abrante ne betra ni station. But how obetwantro
me say just a reverend obofo akura bi emfiri ne nchen na agrada efre no ope info e dia be hete obofo. This woman are hitting obofo with no reason. Wa hitting obofo with no passion. The motive ne say or person or bringing obofo down. Now woman ni kunu ensuro jan. Ni kunu abandente no. Get mine no. Bodyguard di kunu no. Woman ni beye bema. Na odi abosom sese ase. Ni akasa agrada kunu bia wa pen. O te Ghana usu woska. Usu wo cars. Ko lanse me ehwe. Senya ntwemfam a lanse se wo car me ehwe. Wasie kurasi ni wuti wa usu obi emra mesi dan mane maame. Apuwa ba. Uni ne wo nananom amobrentia. Ena ya wo se edan hu ehia wo. Yanu anye nana pa adwuma bobra. Ema ne wo fa asema ne maame ne nebusuafo odam no. Edan enya ye problem. Si e ba sole akwa adwuma ne benya sika ato adua. Na ye fu beye ma, eno na ye hia. Anenom Ozu me man say. Amena me command iska. Omo boy. Yes, o man a bribe. O kofa ni free ni fie. Ebusuafo kra se o mu no. Oh. Na ona o kai se o meka de o kan. Me. Ye miss bibisa Ghana for say. Me program na me ye nya sa brand no kwa na ba program no so. Ye wo promise say guy be the Dominic. Mutie. Oba bonse be keka asofo e papa wo su bempa no so mo ye okot. We mu ye say wo be kai Dominic bi. E ma e papa wo su bempa kra de ho abufuo ko water fam. E so kokko like ya fa ne center kwa. E ne see ye. Me wa ha na Dominic bai. Me wa ha me ye hwehwemu na me hu say da bi boy no the way a o kasa no. Asama o ka na nya no kore because o ka we ya no aka we. O ka we ya no aka we. Me wa ha na oba so beto airtime. No ba be ya adverts. Me ba cha mate. Wase onuti ni station wa na Dominic bai. Wase Dominic na keka e ma papa onu wotimi uka na asem a wotimi be attack wo radio so. Eye den na sa papa no be soma se bra be kono ntokwa ma no. Bra na ni Ghana sofofo mla meko. Tisa wa hunu se obi free reverend obofo ho na waje no. Na odisika e pia. Tisa obi a wa hunu se opambuo akoda bi ene afiri opambuo ho no ope kwan. The pia wo pass of information destroy woman because na adwene ye se wata solid dan asi ho. O person wo condemn ono na adwene mu no. O person wo condemn Ghana sofufuo nyina. Na akire wo sachira ne ka se konfuo bia sachira ene amum ye nyina ye nyichi. Na ye nkwa agrada konfuo asode. Na ka Ghana collection nyina abedi ni botom. Wa trusted from a confufie e dia baba ya asode. What be penny semda. Se konfu a wote ho watimi ato asole dan yesi ho se 5 years later obeba be ya asore eti ni motive ne se wo try so be kana she Ghana pastors nyina ha wo yesu ne se wo de kana she Ghana pastors nyina down se be ya wo be odi ni kunu gateman no bodyguard no ni kunu na woni si kura be mani ko hwieguma no yeah. Ne kunu na wa jonso ade ye nkwan de mana ye ne tetwen no ye ne nkola ato ma ne me na ono me so de ato na me so mato so ati ase na wa be ye ne kunu me pa cho efiri se wo so wo wale sofo me pa cha agra da kunu ma hu se wa kanya me asama kire obi da mo hu da agra da ne kunu kwa ma tibi da se konfu akura wa kwa wale sofo me si agra da boy na ofrene ho se wo ye ni kunu na bra na tuma wo o betra wa na wo ye wo ti se wo ye innocent ai ti se na bra e kuma papa bempa na bra won kuma papa bempa e ye ntokwa ya wo involve nkofu hyemu e na wa yire wo ho an involve na bra o de na hyemu a wa yi na mpese wo na wo be kona wo pia no e ye wo na wa pushi na bra ama wone wo ko eti ye dai se wo ba wo pe sympathy
Jai se wo ba wo penny wo nyam se ene be look like say ase na brown koma papa bempa na ase na brown akoji sika entokwa we ya start ye why na won fa ni man tokwa ni entokwa ye start ye na adi Vivian jail be wura mu wo di ex president be wura mu entokwa ye start ye why shira ye di on fa ni be wura mu ewie ye na wo di wo bofuo be wura mu ba ono na me hwe ne so omra be yima no what I say enti mi wo ho na boy no eba TV station ya say enti oba na omo frame no say boy na like okoye bibi wo obruku eho no boy na ba ha na me se mama na ntwa me ba ti mi ba na me say den asem na o se ma o matwini oboa onu na kope boy na chira kwan so odi be turning against obofo until the baby na boy ne ba sa boy na no tender TV no oboa no until the baby e di no se wanu na atwi wadi no kwaya ba kope ana o say o abruku mu e be ya asore no ana abruku according to boy no me da nyam na meka o say abruku man sabi wi I say one function ho na obofo ba obe be sa se wan na wi hye no na woni mla na oyi owi a omo be ma ni sika kwa akoye shopping according to boy no ena sa abre no so no nyame ani no kura ye ba kope so na me ne bofo na nya we nka me we ma me nka no obi aso pade obe ya na nonko achi be ye den e be ka fom because obi nton san function ne busu ye ni me ne wo na obi a wo akwafa na ma ni sika de na ya de no obe drum nche ya me pa mo no so nko mo no so nko ana me ma boy ne kwan ena oye ni interview ye no ka na se etimi kura no ka na me ba cha mate wasi obi a woni ne won tokwa woni ne eku obi a pade a wodi ne yonko ati ko be ka fo me pa cha na obofo na woni papa bempa na eku that time me pa cha o hu se papa bempa ene obofo be gina social media so o mo toto o mo ko eyen tokwa wa grada wo starte Emma wo hu ahi betisi wu Emma igwe betisi wu Ena wo try se papa wo person de ne ba down and sembe na wan kan fa wo bofo ne na yire and na wo be ka tire wiase se papa be pa na de wa tire wiase se sei abofo obi a wan kasa wo se asembe to social media wo bi akabi eti wo bofo won asema beto social media na wo fa akabi e na wan kan yie e na ade ani bire ne wo time aka atotototo eye obofo nkura bia obefiri ni nchen wo ba sa one ne hyehyɛ adwuma ebegu obofo ani mase ohu ahi firi wo obofo ho ya na adi amerika ebe hyɛ ho ena Amankrado nyo na one Amankrado na chibo Amankrado no oni obofo just one thing say obi your obofo adamfo na we free ni nchen you hate this man for no reason it is na wa kwa ba na wanu ho na so pesa wo kire se papa bempa na be tam ho se bra na be say obofo dia etibu se wa ma wiase nyina hunu se ensem ne ntoro samwa wode afibe se miensa esi wo sai wo bofo no e wo se wo ba bonte be pa Ghana fo chewo wo wi a wo pa eya kwensia la chewo wo wi a e wo se wo pa reverend obofo a chewo if the first one by who you ko share appear wo se appear de wo pa bo de wo na be ka kire wo yeah the entire mesia grada sawo pesa wo be pa wo bofo cho be ka kire wiase se and someone wo tra wo TV station ka fa kwaku bofo wo timi improve evidence bia wo timi ambo voice ba ko pe kasa wo bofo be fra wo se jumini ba me na wo ya mi say no and no record be to abonten but and someone kase wo so wo bofo ne abodamfo da obofo ne asawofo me makon e ma da Emma, o se okotwitwa wo muti kunkum wo mo. Enti san yoma we nyina na be kan no. Wo pesa wo kire se papa bempa.
and sama kesia papa bempa nanyene ho papa bempa nim eho abakosem papa bempa nim no atama wusia papa agrada wusia ya wodi Kofi TV show na wonya nsia papa bempa yes eti yeden na papa bempa ena afa wasi was destroy eti so wofiri se wa destroy Ghana asofofo na no me ne bounce so wa bra wasacha sa we evangelist ye dibi ediu u komu bia bra bonte be pa wo bofo ne hira che we dia tro na fi se wo ba fu tantan wo ba fia wo ho te se turumu nkuro nwi oba wo ho futa sa Amankrado turumu nwi na wo ka sa wo betumi agunyame asore na ka sa wo betumi destroy the temple of God with your lies and someone animu ana wo ka on sa wa confirm Ghana fo wo se ayen tokwa no ne wo bofo ade aginam eti wo bia ka de ebe brinking ne yonko down sabote Obruku eho no boy na ba na me se mo ba na ntwa me ba se me ba na me se ade asem na o se ma o ma twini adi na me se wo na atwi wadi no kwa ya ba akopɛ ana o se o abruku mu ebe ya asɔre no ana abruku according to boy no me da nyam na meka o se abruku mani sabi wi ase won fa hye ne ho na obofo ba obe se wan na wi hye ne ho na wonyi mbla na oyi owi a omo be ma ni sika kwa akoye shopping according to boy no ana sabre no so no nyame anim no kura ye ba akopɛ so na me ne bofo na nya we nka ma we ma me nka no obi aso pade obeya ne nonko achi be ye den ebe ka fom because obi nton san fa nhyira ne busuo sa me ne woko na obi a wo akofa na maniska wasi obi nton san fa nhyira ne busuo eti from day one na wo ba dim light ni mu no na obafo eye ni musuo eti won ton en san fa nkohyira obafo now she is on Facebook fooling, blaming Dr. Isaac Apostle Owusu Bempa. And some of this, and then I can't crack as a sofa Owusu Bempa in a year back, or say, Wobu Kobu or my penny. Or my penny, the other than Wakobuno. Papa, any my penny, father, 4 8 years, 10 years. Womu or my penny. Na papa no ape obi amwa kwa kobu o my penyina ka papa ni masema wo be kafise ense bia sofo usu be kafa o my penyini hu bia no ebem eti ka papa be yusu nyame asem papa ebe yusu ni prophecy a woka ema ni bem ama o my penyina ginedie no e ka papa be yusu sa kwan ne so e dia gisika kase bia firi wo my penyini wo one try say wo agrada nkuro agrada tumuni agrada sra hu kure agrada fom on try say wo agrada ha wasu temu ti say wo ha wo ho ti say odum dua wo ho say dot wa yakaso agrada wo papa pe wo bia me na kobu wo mapanyina wa afane kom say wo sefa wo man no mani bam Fanko buwa ma penyina ni sika kesiye. Wu azatana. Obi a wutimi yam bidie egu pepa so. Edi ye loto number, u loto number more da Jimmy Fuaba. Wunu wadu be kwa entron kwa. Ye gusua expose agrada entro muntie dia na ya de no abedru me nja ya mepa mo no so nko ana me ma boy ne kwan ana o ye ni interview we no kana se etimi kwa na o kana se mu no so tie interview na o ka ba bi sai obofo na o so obe orowi obe ma miska ana me bi sai asema wo ka no se abruku na di wi ni ma wo eta face den obofo na say obe ma miska because so nipa na di wi ni ma wo no ono na wo so promise so obe ma miska asa na o sa tane na no say tama like say a prophesy or say a dear young or really or promising so be mano and daddy by one farmer no to me the program ni na the koi to no tears and some mobile no and some people who has some come ha
Many obofo says and padi bi frɛ yɛ mienu nyina invite yɛ mienu nyina wo de fie ɛna ɔde yɛ tena ase ɛna meka kyɛ ne sɛ sɛ bebree na akɔso ba me yɛ konfuo nti obi agye gu me so ɛso so ne weni na de obofo de ayɛ me ntimi nka wabɔnten ɛyɛ me ne mienu me pa cha mo nsɛm me pa cha ba bɔ nsɛm mo nsɛm na oba wo ntimi mo nsɛm atworo the nation liar wase asɛm wo ne wɔbɔfoɔ ɛntɛm na anioma akɔso wo ne wɔbɔfoɔ ntɛm ahaya abɔnten ɔntumi nkyerɛkyerɛm wɔkasa nyina so onya hu reverend owusu bɛmpa wo na sɔfo owusu bɛmpa nya mɛyɛ na damfo mutie oba atworo sɛ the nation liar yɛse yɛde wɔkasa wanu masɛm de bɛ expose wo yes the nation liar wase ahaya kwa ho ejinioma ewa wone wobofo ntem ontimi nkyerɛkyerɛ mutie wase panyini bi pone frɛ wo mo panyini ban memete sɛ ɛyɛ OBA police panyini mete ye no it's alleged sɛ Kofi ayi so police panyini no a obofo ne agrada ko na ayi no e ba cha mu twuro ni din ma me pa cha mu twuro ni din ma me police panyini no me pa cha mu twuro ni din ma me te ye no o se panyini na wa frɛ no me te ye no emfra me ko aye keka no yesi eye Kofi Boakye panyini na wa ka no eye Kofi Boakye no wo ka because Kofi Boakye ne wa fa ase no obofo e na wo agrada so wo de nam se wo so kura no Kofi Boakye kura be se ope agrada wo de nam o wo ba fu se ma me kura ne kasa no wo ba fu se de Kofi Boakye mpe agrada Kofi Boakye ene nam framam na Kofi okeka se wo se wa kwa da ne mpaso e wo hotel ama Kofi Boakye wadu so egu pan so ama Kofi Boakye wo wetiko esi abonte agrada eye no kore odi e wanu mu dwa no wanu dwa wodi nam sa wo mpona ni Kofi Boakye enti ye chiwu so tuo kura ni afre na Kofi Boakye afre na Kofi Boakye afre wo se wodi nam una wo keka wanu mu dwa obi a wo kura timi kasa wo eyi de agrada me de mi busa wo aya no kura sa wo koda Kofi Boakye mpaso ama wo jonso ai ma wo usi abote se kwa fasire hu kuro ko panyini we na wo kana asema na atiefo o mo me ko asembe ba dabi jamu asem na me chire mu che pani no na me ga che ne se me twa so dia ene omna bonte ma Ghana fo hu se me ni problem because asam ne ba ye no beginning no di ka fa me wo fon so ama de we anane kwala ni di matem na me pese Ghana fo bia omo ya ono no fan no ehu se me ni asem ti ni drop audio ni kitua bi ene Ghana fo so mu na nya ono wa na nya ono wa me sesa ene me di nyina beba ma obi ahu se e yo ono wa ba still me di ba ye no na go fo gusu hye ma de fo nti e go hye me di besia samate wase wakatire obofo wase wa mra bonte be kasa hwidi ni nta enti tokwa awo na wo start ye obofo me mpeme ho asem innocent kwa kubafo atwia wo mpene ho asem na wakoka ne ntokwa because wo se ne property so enkofo bu atopa the way was ye na asori wani nye ho wo sakira be ye evangelist
Adwuma obofo ye watumi ayi uni chasi adwuma obofo ye na ase wo mpe wode ne property ama atopafo wode ne property ema enkofo wona asole dem mesi adwuma reverend obofo eye no usatira be ye evangelist ya ye nya Ghana adwuma nyina amawi friend, so far as you concern Ghana Christianity be move on no oba ye kire yen enkuko due kura we preach ya kire na ma enkuko due asakire ya kwakwa dia wa friend watu ne fo se ni nua ne enkuko due nya ngura wutina adwuma enti agradai obi a wakoka won tokwa wobofo ntokwa ama penyini bia bemu akọ grante won interview wakasa eye den tokwa wona wo starte wo se woni wobofo wo secret mu wo sunsam na wo pesa wo beka ni nyina wo interview mi entokwa wakoka wo kan day one eye den ne de papa bempa ne de wotena ho obofo you too smart on this low key. You were there, malafaka. Monsieur Jimmy Fuan Quasiafo. At a sawa grada, and I will be a one who Ghana on bet you ready to go to Niba. Tia, a here for now. What you will see Kanika. A grada, tia here for now. What you will see Kanika. Then I would trip your sika. It's alleged, Emma police Fuobi. Sani atitino. Na we are what they would check. Ama wa almost a woman, almost a woman. Because a check, totopite. Dear woman pay. Or powerful. At Jeff Womatie. It is a grand life no because Papa Bempan and Fan got now on the Manasseh. Maybe Manasseh Pianiso. Papa Bempan for Manasseh. And got now na two. Ya wahana Manasseh got now na two. Na two one of Manasseh show. Or can I say a baby conforming crash man so among papa solid down and Cosania. Now one of our papa no quack panacho. And no na de Manasseh copy papa efie. Eti Manasseh. Papa suma Manasseh, Papa for Manasseh got na two. Say on say asofo. It's a lie. Because Manasseh na kasa betra na two aka. Say woni papa ne da. Na benyo ko na ma ne ko sa papa na solid dem anwea. Say so aburuko. Ana omode ko ye anya adwuma. Na papa ne de oye nyame nipa wo fure wurade. Internet don't forget you. It is a mube chantro. Na ma adwene ye mo se. Mube tumi asa be dan ma no. Because you pedi ba agrada me se onya sympathy. E wo Ghana asio. Want to say we tia sika gal every time sika. Enti tia wo mo kana wo to. Agrada e tie unia kwatia tie. Tie unia kwadotia tie. Tie. Uni akwado tie wo say di won tie ne nka. So, agio o se me na masisie kwan so. Agio obi agapade a me bo ho prensa. Nam asisie kwan so. Agio o se me na masisie kwan so. Agio obi agapade a me bo ho prensa. Kurasi ni bema. So. Kurasi ni bema. Agrada wati kwado tie ni o. Wase Baburu mu no. Wo bi na masisie kwa so agi wo bi sika. Baburu tresa wo bo ho prensa. Wo ka Baburu masem no. Ena hia no boni nti. Wo ka Baburu masem boni ni agere boni ekuta na wo di bedi nsemu. Enti au ehia no wase kurasi ni. Eframa free na numu ba on timi katana. Untie. Tisie kwan so. Ajo obi agapade a me bo ho prensa. Nam asisie kwan so. Ajo o se me nam asisie kwan so. Ajo obi agapade a me bo ho prensa.
so agye ose me nam asisie kwan so agye obi agya pade a mebɔ ho mprɛnsa eti woni mu anyina enso sika kakra da de be maninti da bia wo hyehyɛ adwuma na o twantro etiefo omoma me nkoso na watwi mu video bi beto abonten na omuko twa video ne part Ebeka said Reverend Obafua akasa indirectly etia papa bempa se woni mu enkwasiafo ye omuntimi nko omuntokwe ema sa etirifu ye Nathaniel TV on de agisa wante papa ho asem eti kwaye Nathaniel TV ebe tu futuro gu ni viewers ani Sama catch them say, I am be mu say mu data kotie atorosem. E westi musika. Abra mo hwe no kore. Reverend Obafo kasa no. Wa be kasa o. Enso yenya Nathaniel TV. Enya ohene ba on de wo se odi nkofo onyenyim nkofo a na wama enkofo di nyinse na kwahwehwe nkofo papa ohene ba media enso ebe ma caption a me screenshot ne caption edi sofo wusu bempa tagge ohene ba media na me ka sa wo Jimmy samno waja ohene ba media na me ka sa wo Jimmy samno waja onsa wasa be to afidie ni mu biem wasan ade papa asaya akafse no ena enkwasiafo bi emua agrada anwe no agrada enwansra no a woni si wa na omusi so tono te sa amanko a ate atofoma enwansra pobira tu agu agrada anwansra na agrada amoa no wo mo nam social media makachiro na not to stay focused. Sa audio no ni beginning enie mutie. Audio no e beginning no de omo kwati firi ho. Nipa asem no papa ayi Reverend Obafo ne no. Wo mate asem na firi ho. Akotwa baby a Obafo amodin. Na me pa cha ogusa wo se papa wo usu bempa. Wo branches. Papa wo usu bempa. Wo mpasoro. Papa wa usu bempa wa abajusani papa wa usu bempa ne nkura ebeye video ne ma ebeye video wa momoro miensa enso wa makwa ya bu wa mo no manu musama sana ka toronti na sese dia Obafo bekasa Amankrado dia odi aye wo Obafo yi Obafo na usi woni ani monyam wantumi afa ani monyam upeni monyamfo kura kenye Obafo na abefre no nipa na usi woni ani monyam watimi akotwa ni video de abeto abema kasha Amankrado wabido wodi e video furu kwa video efuru video data video faso ni so ana woji humena me ba to mum yenkotie na me ka tira Ghana ni ba bia se sa audio na nama bonte no Reverend Obafo is not referring to Eja Ousu Bempa papa. Edana Obafo road only trend no. Of Frere papa. Sa dana no pana Reverend Obafo the invite. Akoma papa. E wona hinie ne so. Enti munu sa sankwasiafo wei. Munu sa wo mu enu nsama san. Wamanu munsamasa ya puwa muamu mabre na nedua puwa Amankrado ama watietia na yasia muaba besu se ne papa wui kwase agimi muma yentie the full video na wamakwa TV ena video na Nathaniel sa Nathaniel radio so baka cho se wo bodam o sa Nathaniel TV no wo bodam Bodam ni tete na nusu Nathaniel TV no wakofa wo bi yire o
and Kranza Bodenia ya say ni chain. And one Adam desert is so be Pia. Oba Besia Natanio TV, a walino. Bema fufro and Kratana dawa baniso. Bema fufro Kratana dane ma on one casa. And then the Quatimun suo. And who Obana Beviase. Who Natanio TV, what is a who your friend Enchino. Samuel Enchi, aka Natanio TV. What to UK, social, what to UK, about emigration for Chrono. Who was your penny that is a would be saying, and you would tifu ye. Emma will be Cassa. There be another than what your mamma more time ayeka. And then that she be young for the Casu with Yamu show. And that and Quafo be the video and Quafo and Quafo. Because of say woman diatro. Amukasa, omuni evidence. Naka wu eni penyina be kansa mama wu Natanio TV wa be kabia. Naka wu bema wu ti UK. Ebo eye home office for Chrono. By say, wama oba wa kofia kwaya ne ho ade. Bema foforo nkrata na da ne so. Ewo kromia. Na wono so wa hene media no. Wa ya na so ba ko te se ayi. Mampam. No ono so akọ ye akọtro caption. No de job and back or tag. Say I jump into I said the mama making kind. Eh? Obi beka se mi di kwa hene batem. Na mi ni evidence any. But Reverend Obafo jumps into Agrada and also bempe beef. Not but what you can't chew. Obafo wants. Reverend Obafo of the hefa. I hene media. And to my kuram for Bama. What thing a friend is saying? Belgium. Akwanu a woni ne ye adwuma no. Ana wo wiawia ne ntoma de ma Ghana fo ma ne bi na e ba ho no ma ye di sie ma wo. Wo de safa wo kwase asem san bra biem. Mo safa wo fake story ne bra biem. Wo ba wa hene ba media no abeka sentoma na wo de beto. Sa bastard child na. And now from am sa wo na wo ya wo see ye fa kwase wo hene no. A wo se wiawia broni ne ntoma ede ebe tu obi ba wa woni di no wo dia fa wo jimi ne sabra papa bempa so bi asia obofo papa obofo jampo ba da ben what you guys mudi atro mumi enkotie fu audio no mumi entie audio na wo mote so no me pa cho the real audio ni ni muntie audio na wo mkwati baabi no e di attach papa no audio ni mu nsem ni Shamrin katabo ni ntwa no hunjia me no ka sei asori e fa na APC enu nti osofo bi hwe ne Bible ye no de preachie o be osofo wa furu bodwese o woni se sofo de wa furu bodwese woni nyansa pa sofo bodwese de se na bodwese tie ne tie nwie aso ya mpasoro kakra so woni nyansa pa nso be kona da bi ahoye a otai enti odi APC na preach nyi ono wa modi na wo hunu dwom enti se nya de wa furu bodwese ne dwono ene nim nyansa na mo de wo enti mumusa wa mo se Natanio TV video na udi ye show no and to aso ni beginning way video ni nyina ewai video ni way o hele ba media video na wa ma caption say or Reverend Obafo jump into Agrada and Reverend Owusu member fight no o jump free hin e ba o jump free atwede e ba so o jump free atwede e ba so e ba to buntie
Judas for the animo, the nimble say, now you're near Fra, but you're hunade. But I want to tell you, still, the battle line has just been drawn. Still, the battle line has still been drawn in existence. It will be the other way, but Jesus said, come on. Now, I saw for now, I would have been a preaching. You penny, dear, say, on a free. Me pacho da be na buko hunu say Reverend Ousu Bempadi obofo da bia gina na asole dem e preach Mutio wo de muntie What am Samia Makachiro say I come in moje twa to okora I'll fight for APC Nipa nyame de ahye mensasa mehweso no ye ko ama na me ko agi nti wo de tena wasoro na ye won say wo de da bia wo de obi penim Your time will come. You know, be out from where Nima when you know that. You know, the shots here with me, you know. We did so a single cup for 2 years. And be out for me, penny. Your time will come. Your time will come. Also, whatever I would do now, I had to say quiet. I know who we now, I had to say Mafia. Now, the family can see penny. ATIGYA for say ya kan apampampa ya sofo Ousu Bempa na pampamu pa say ya kan sofo na bodwe se papa Bempa onyina na bodwe se nwi say ya kan sofo wo branches ya papa Bempa otete asofo otete asofo ya pegana asofo a only branches will kumase. Only branches will krasia. Ekaya Papa Bempa. Papa Bempa is what member good teachings. Papa Bempa say what a tear software. Emma software. And what a tear sorry. And you did a software battery. A sorry and shapa passy. Tie. And the audio no started. Adena bu twafiri wo Adentina audio ne starting no ma me bo audio ne starting anko see the end na mu ko cha baby kakra bi e de betage na eyam Amankrado e ma ne nya wa adwene se wo betumi aseti confusion ma Ghana sofo bia o Amankrado se e kwom de wa e ma wa adwene nya se Ube to me set confusion bia masofu bia biem. Ama Ghana sofu fo akotokwa. Yet he na Amankrado. Aya ne ho fo. Ne ho fo. Bema ntali mu shem time bema kwase abanyini. Sansani ko shini bema. Tibi ko tie niafo mienu bo mu di wo mo. Owie ye no obekire me say Ngege wan video no awu ga na no ogina na me ga no obi ni nua meba so audio na wo ne me kasa no e wa ha atie for Ghana this year enti audio na e circulate no audio no full audio no e de da ho e na ye twa ba bi kakra bi no mu di create confusion sabi da wa mo pepoa. They try say you better papa because I want try or pambo. Muni yana obukofa or pambo audio dada. Muni yana Amankrado kwati or pambo audio dada. Edibedi edman nyama luku ye. Ti said your pambo so any obof ayi papa eko muni ya. Aya amonya smart kakra. Ah. Some viewers bi mu mani pamble too much. Moya na mo frefre ye eti audio su dada mo ni media ne so mo ni YouTube ye wo audio su dada bia Amankrado person o liki any set confusion because ye pono na do pono matata pono so for club ya mo pono professor for pono kinsi pepe nyoma no on boge tie na yase alabasta po nyoma no eti ese Amankrado wa ye confused na medua pona
ama sabre what one on one kasa twetwi turu mu dwene atugu apot what one to me to the phone twene na wo kam kai me papa nwuye me papa nwuye kwasia nwuye dia sam wo se ya dia sama beto so wo se awu Amankrado wo se wawu na wo shan sama do kro be wu asa wu biem ama wo se wo se nwu wo se awu wo be kam se ye se ya dia sama to so eti wo be bodua se odo wo ma me bre ene wo ma me samai ene wo ma me funadaka ebo sofo obusu be bedua kwasia banyini wahu sadi esi ya wahu sadi esi tie usi koshini kwasia banyina wa mobra wode kotokro tete kofuo koko wiya kofuo koko egu apaso usi wa mobra kwasia wono kura ya se wawu si ya wo ya wuni chasidi aboa wo ma me twam no mpe egu asamado mese wo ye be di watama mama me twaba tuturo ewo ensama pomu ama me ewu se wa wo ba fo ko shini be masansani Amankrado aduma hyehyefo me be bo voice Ghana fo audio ni nyina we ka ho ena wo mate we na firi ho because wo di we ni be Johnny Yakob be wu se papa woni abodwo se papa woni pasoro papa emfa obofuo nyina na asole dem da bia empirichi ensai no tie. Let me come back to Nana Brown audio agrada say wa bepo Nana Brown voice say Nana Brown empe papa say. Let me tell you guys, me mami Ngege metia I will choose Nana Brown over agrada. Every say audio na agrada be boy no. Ya wu say Nana Brown obo papa dio. Say papa ya de amana ne ya. Na papa baba be ka kire ne say ni nua ne obofo oti omunyan na temdidie. Me pacho audio na agrada wo be boy no. Kana force sabra ne be bo audio no. This time ba bo audio no Nana Brown enka MNCD. Because I said na wo kan wo na let story no. Wo se Nana Brown akeka papa wonsem. Nana Brown se wo di papa ho ya. But audio na wo boy no. Nana Brown did not mention nobody's name. So we don't know. Nipa Nana Brown e kan asem. Eti ma adwuma ni nya simple maye. Mayentie ni unu ni pakola Nana Brown e kan asem. Because according to Nana Brown, Nana Brown is saying different thing. Audio no I hear from Nana Brown bo papa bempedi so edi ne hoya. Audio no papa bempedi amem. Ade Nana Brown kan say, "Oh medi ya pa na obek eni obofo kura ne obeka kire ene Manasseh. It could be Canada Japan. It could be Kwakuana Mr. Wow. It could be Amankrado. It could be anybody. So we want to hear. Also, we Nana Brown voice. Me Nana Brown voice. Agrada trust me. So who voice here? Only voice in Nana Brown. Now voice ye kuta Nana Brown uti bete. Me dear voice ni bino. Me ba me no sa. Na voice bi a bet na bi esu bino. Me dear ye no me say Efidie no eho evidence na be afre yu be ko jail agrada me si agrada kila me si ya twa uti na ade ukuntu nsini epre agra u be ko jail ena nya wadu ni se ukokum na Brown every say audio so ne voice no odi amame na do voices no odi amame Amankrado voices in your man, Miss Media Mawobi. Eti wuku mi ne. Wuku Nana Brown ne. Wuku back to the ne. Videos no, any audios ne di kaya kodi di baby dada. So what you say? Answer Nana.
Brown actually so I smart. Me see me choose Nana Brown over you. Because Nana Brown voice never that one tell. Baby anyone who say what disrespecting papa. Was so respect your papa. Who were be free can papa so bear me be new fee. Dr. Isaac or so bempa. Na so bear my own bit our fee. What to be beer by Monte Becassa on it above one. One day, papa bempenu. Yeah. Now, papa bempan crying, come on, my goody fear woman. Set one more no crown you. Call a no pon ye. One a pon. And untinary. Made the one tron than a tray. I did feed you. Papa bempefi and crammer to ruby. What glad I would send the pebble. Ose papa pempe fie kramai ebini eti kwana papa fie kramai ni mu wanum nedi amen de be kafa bi fi di wo ma me nua na ni ko mu konka ni kotu efunu wa pie kuru kotu no anu su pie baaye e bia nkunua ne su lezia de kwa koda enku momi akọ eti Ghana fo de atoso mienu no Audio no amakwate baby no amodidi nkwase asem. Reverend obofo ne papa ni problem ti muda amona. Ebra asem ne ekoso do sem ni se Ngege de. Bibi koso amekwa akobusem. Osofo na Reverend obofo is referring to no. You see your friend of Stephen Adom Chei Kodua. Sa asofo akokorei. Sa sofu akokoreti pay. Sofu awaye nyame adwuma ne abode sa sofu we. Sa sofu we na de bia wode wobofo. Esi ho ede se no. Eti mu amudi mu no. Enie. Mu amudi mu no. Reverend obofo. It's not referring to papa. Anyway, someone would chat, you know. Oni pakua, above referring no. So for the video na da hono. Oba mi page no a Ngege me dia beto. Ya buma ni ama mani subiri mu. Enti mu pesa mo de kwaku antwi afra. Mu pe kwaku antwi west. E dia support mo. E dia fight papa. Asiafo na me ka asemo ye guy. So mu amunim ni pakuna wo so dia wo si akokora tipa abode se. Eye Apostle Stephen Adum Chei Kodua. Enti mamu mameje Apostle Adum Chei Kodua. A obofo watatai obofo no pa ne awia. Wadi obofo atam gina na asole dadu obofo ne pinichi. Na bodwe se mamu mama meje. Mamu mama meje. Sa ade no mat kontokwa na afono mo a. Monkopa obofo achew. Kwasiafo akohwifo emoa ne nnoi bi ma. Majimi jimu pa too much. Salo Lokis. Agrada to bottom near Timia Digana for Mewu. Ama wobi ba any fra wobi ba ya kama say. Anso wa agrada kuna sa ko dadano. Atafri ni turumu. Ansana agrada kunu ni manisika ko tia bang neka. We agrada kunu ni ye agrada ye ni say wiye ye no. Emma womo buru no. Owie ye na agrada kunu no sa gate mine bodyguard or can bodyguard no. Sister in says sa agrada kunu. Was sister where dia why gate mine o. Send ye Janet ko wa. Daniel didn't go say hotel your car say. Oba ho be ma ne comfort chia me edi no. E ma no mo ho fra ne ko wa. Now I said that can conform to sexual abusement. No, I said can do also compare. Now when ye
wani wukuru ne chimpran kasa when na wukuru katre ne se ni tunu mu aham eche wo agrada wasinim when na wukuru de se ne kire no ose bra wo hunu se wo kire se we ye wukuru o TV so no ose eni wa amami sika ATIGYA we ena wukuru ko tia bangi bi sika na okoje ye ede mano eno kura yeso wantua nie ukuna tafiri chama tafiri turubu osofu tafiri turubu ukunu na tafiri enkrofo turubu o tafiri emema turubu tafiri eme turubu bini wase one kura no Sharifa wase one kura no ukunu se pepa auto na wutubu bini kura ramta agrada hem wasi ebini tia ne tukura na ukunu de ne katremete abua dan duru wa sheji ukunu story na wode be shena na bra ukunu ukunu story ukunu atafri turubu ama ne katremete bini ukunu ne tibi tafri emetu mana ne katremete bini no ohuni se o tafri turubu enfa ukunu atafri turubu atafri twem adro kradros esebre meshe papa bempa na ye pe ko shini be masansenia amobra na wo ka che ne se blocks kura bo yesenya oni manwia bo amwa ania trip bo abrabo ebe ka papa bempa o na wo ye pa ko shifu agrada asansanfu akrofo a ufie negu ya pa wo mo obra wo fie wo ko anu abobra usu a wabobra no eye hiafo sika en wachinchi mo sa efi ni party se wo se wasi dai wabobra kwasia tasia egu fie wa wo reverend obofo fie reverend obofo esi ni fie tasia egubu ye me ye sure se no ena ama boys ne kwa twebere wo sa blocking ties na wo dia to fie no eye reverend obofo fie ties porcelain ties papa di obububu ma ehhehye kona kae ena akwose sae ede kwato sa ufie ene bantum adwaye kumasi fie kura yemfa blocking ties nto kwasia wo yonko ne ayi obofo ubetimi no wa totofo obofo two ties onko aso ba kwa akotubi onsa blocking ties na akototo ye be ka cheso abobra kwasia Ghana sikafo omudo omu fie ba ya ahwem hwe kwa me despite fie hwe wona bo Canada Japan fie hwe fam eye complete ties nko a kwasia so dia do ho betoto Ghana sikafo abua bagana sikani bia ni wa wodi broken ties ato form bia ye complete ties chimi fo ba onya oyemi na kwa we ka mete gapa oyemi kamema wo yemi so menibi sia krofo tutubotomi omi ekwaso afena mi bebubo audio so no kwasi ampanyini tutu ni bi atesewo abua na ye de ya beta wo ma wo abua we Chinese fu abomumu aso kwasi a de ma Chinese abomumu aso bi tese we Chinese abomumu aso na wo ye de na wo ka wo beba camera mu he me se me pon kura no oba mesaya ba me pon na life wo ba 30 pe me ba 35 because that Chinese if wa bomumu aso we die me mani nya ne se a wa mobra me mani nya ne ka wa chia fe makrofo ka wa to mumi entie voice bi wa confirm agrada confirm say oye krofo tachiamoa
obekaye o so bempa yesi de ugu no eno na wutwa de ugu no eno na the community ha mameka samuchiro mo amu like a page so samu nyina mu nim say sa obi kotena ba bia akromfo ewa so obi kotena ba bia akromfo ewa sa bro no obi antimi mo kro no wo ho pia mate wasi obi kotena ba bia akromfo gua sa bro no obi antimi mo kro no wo ho chewa agene braso waka indirectly kasa dio pesa wakatire Ghana fo nyina ne say sa kromfo tutu bottom ni akwatena ba bia kromfo wo mo ha esa bro no wo mo dimi mo kro no because kromfo pengini na wo smash ma wo mo no sa bro no oteso udie ni ye wasi obi kotena baby akromfo wa no asa twese wo bi kwatena baby a obi wo ho a wo kwatena obi ban baby anana do dan kwaku fo do wo kora no ya bokro no wo wo cha anana do dan kwaku fo do wo cha Ghana president wo cha Ghana president baby Ghana president wo kora ya bokro no wo enti die na wo bro no a wo woteso yentimi mo kro no wo efiri say wo ni akromfo nyina ahema atotobotomfo nyina ahema a wo matuo ma kofo kokro no bo enti na wo bro no a woteso no wo pesa wo boys no ebe wiade ne ebe huru wachira kwan wo tie ni ye the community ha mameka samuchiro mo amu like a page so samu nyina mu nim say sa obi kotena ba bia akromfo ewa so obi kotena ba bia akromfo ewa sa bro no obi antimi mo kro no wo ho obi mudie okasa indirectly wo kakasa kwa Ghana fo mudie wo kakasa kwa Ghana fo mudie ti baby akromfo wa sa bro no obi antimi mo kro no wo ho kwasia no obi a me matena so tuom la god fo mame pia mudie aha oba expose ne ho on set first one on the hintai but to me ankasa akromfo atutubotomfo mame mudie wase wo bia wo no atimi atena so tu ade so trom yekum nipa ho so trom akromfo guwo ade so trom yekuro bone ena wo tra ho akromfo timi ntaki nipa mudie o kakasa koa na waka expose ne ho laga the form mame pia street boys the form mame pia aswode form mame pia why no beka say me ti so tuom enti no ena o chinche mo saji tuo na o ji usika pia wa confirm me mate wasi Ghana aswode fo nyina maame no mate wasi Ghana aswode fo nyina omo maame no wasi etutrafo fo nyina maame Ghana krofo ye ne be ka kire wo se ababa wa wei wodi tuo ene ma ema krofo kokro no bo wo ma etu a ne babema eka ho da bia ne bema bodani no ne babema na wo shintampe ne babema na wo bo aduro ne babema na wo twese kan di si ne so asa no ameriskato aduane adi ne babema bodafo no one of the gang no waka hubi me say yajifuo ye ka wo mo kwam ema yaji wo mo ho niema wo mo maame ni agrada
Ghana kromfuo nyina maame ene agrada atotubotomfuo nyina maame ne agrada muntie wa confirm muntie o won na eka o muntie the community ha maame kasa mo chero mo amu like a page so some nyina munim say sa obi kotena ba bia akromfuo ewa so be kotena ba bia akromfuo ewa sa bro no obi antimi mo kro no wo ho obi antimi mo kro no wo ho because kromfuo hima because kromfuo maame no de wasoma wo mo kwa kro no bo no bro no no oteso eti ye da na ne nkura abokro no sa obi kotena ba bia akromfuo ewa so obi kotena ba bia akromfuo ewa sa bro no obi antimi mo kro no wo ho obi ti ba bia akromfuo wa sa bro no obi antimi mo kro no wo ho kwasia no obi ameme matena so otuom that guy the former me street boys the former me aswodin former me why no beka say me ti so otuom enti no ena o chiche mo nsaji tuo na o ji usika bo ya buwa pi kwasia woni okuru me ba ta wan so wa confirm me enti Ghana IGP Ghana National Security Service Ghana Police Service musibu ni evidence me boa musibu ni evidence and a kronua ebusu wo Ghana ababa wa wei oshase wase wasatra o ena wo ba ne ho samrane wase waba agrada returning of agrada to Troʊble returning of agrada to Troʊble wase waba eti waba ne ho samrane say akromfuo nyina maame no asodifuo nyina maame na ewia so to na asodifuo nyina maame ne wa papa uti wiase na langardfuo nyina awo bukọ bu nipa pere asase ho atuato dom asodifuo stubbornfuo nyina ye o maame a ade papa tio utu wana stubbornfuo nyina maame ne wa papa okay eti wa kire ne bobre eti ni amafoni ni amatantaya wo no ye no ontimi fa ebi me penti apostle black Ghana Police Service we invite ya grada oso woni sofo owusu bembe die kunkum nipa agrada ye nyachon o me tie voice bi wi a me be drop docas any Amankrado voice bi na me de a kire made na meto so me next video within this week after by Wednesday and now say Tuesday I will come live for Amankrado. Say it to me. Say what could dear near me and wabom. No so about what make a wasem. Now I met now send a man papa dear wooye. And no one will be good dear. Amankrado by the casa would go snap. And na eba bebo adua se wo ni anuafo mienu momu onko Ghana nko chempna o maame ayi me de wanu asam ba po e dia confirm guy na asam no de beto mframa mu agrada ye nyachum muntie invitation one so wo bada wo useless child
bastard child. Akwala wa wono. E mema mi ensa ensuo ne wa wo akwala no. Manasseh nsuo wom. Owusu bempade wom. Ana wo kuru kwase ampani kronfo no a oba attended TV ba be hwia camera. Ema TTC camera. Invitation. Agrada TTC camera nchinipa. Agrada yeni TTC camera. Eba chogana fo amomo de ye TTC camera. Agrada si TTC camera. Achina na bra okuna wo wia ne camera. Ena agrada unko wo TTC camera ni nko yiye. Ema to abontin fa wu na na pa okura ni mas. Wo ye koshini. Gana fo awabwa. Nana bra okunu ewia ne re. He is trying to paint the man black because what papa is so atafre. Papa is me donana. Oh, bo Jenny. Agrada who say, oh, bo qualebu. Oh, bo that. And to me, Mr. Handsome dear. Agrada unyame shua won tafre. Sa agrada wo petafre shua wa. Ukuru kwajo fuano. Am pebere no. Get mine no. Tafre ne shua hosa. Na bra kunu se. Agrada wo tete nkofo. Ehwa. Ya wa ha. Ena wo ka wo kwati andi shua ako. Na bra kunu ni se wo de. Se wo kwati shua. Uko yicho. Agrada yi yicho. Etuni ba agrada. Enye enche obechiwe yi wocho. Sebe yi obenya wotafre. Oshuwa ho atafre. Na bra kuru se Mr. Handsome. Se wo pa wobema wo abetafre ne shuwa. Oba kankan bi etese. Oba totobi. Dabida. O testi na bra kuri love message no are rejected. Ucha woche. Shedano. Ucha wonofo. Shedano. O testing lovey was there. Ni pakankai as the kuro kude. Sa wo pa me shuwa ho atafre na bakakra. Me shuwa ho kuro ni kakra. E ko se bikini. Ke bi kura ka ko se bikini. Sani e tulip ka kira usagra. Sa wo se wo yo ba da bia wo to krama nkofu okunu. Se wo mu beyi wo mu na ho a. Agra ya kachira wo se wo osira wo tu kuro. Enye no. Da bia na wo to krasa kwakubafo meyi ne nan ho. Kwakubafo se de ni padua te sa na ne nan te. Se kwakubafo beyi ne nan ho na ne nan esisi fom ya kakraka. Na ne ya de na aba ne nan. Na ne jepim enye kwakubafo. Eti kwakubafo yi ne ho. Na se ne nan anya akese kura. Oni ne body no sa na wo se ne nan ye. What is sad dear way track or cook off one poor? Ufri one idea about a papa bempaso. Say papa a kulo da papa now. Nami can say kulono and the ukuru now. Nami can say kulono and the usequasi and pegging in one mobra. And the suicide boss of Crafanya will and farmer wa. Ubasa says war bread to bottom. Ajija for sick and son wedity. Na me ka se papa ena hu kuro no eda wanu wo sere ho na apro enkude gwagwame wo sere ho na edi nsuo eno na tulipu se be se bikini ada wo be se bikini wo life aseki wo toama wo toa wo so na wo toa nya Steve Adano obema hani obi ba kope eja kwasi ya bema na yini na ho akyerewo na se wo pa when to be on se bikini usi wo ko beach na wo pia jeans kese jeans ya de shebi ya de trousers e she beach akwat na beach when to be on se ba bia o sele ho kra beba Osra huku de
agrada nkuro agrada lazos so tuomu lazos gogome agrada gogome agrada sra ukuro a epra moja onama na wansra popide etudu wachie ukuro kankan oho kankan a eche wofie nkraman kire wo mo se wo maduane abene oho pampan na da bia wo nkraman no wo mu po omo nim se wo maduane abene oho pampan e frefre wofie nkraman eche wo mo se wo maduane abene so no wo maduane nya awuradi chimifuo ba utia samate wasi TTC camera Ghana for mumu yusu TTC yeah yusu CTV yeah yusu krawa yeah yusu KQ wa America ana amewa Dr. Kwame Boni ana meti Dr. Kwame Boni meti ana QT Bruce ana meti sa America yusu KQF UK su ye yusu CCTV UK ye mi say ye yusu CCTV ana Ghana for so yusu TTC okay ekuro bia na ne camera se wo mu yusu eti bia na Dr. Kwame Boni Sally Street na abuna kofo ye yusu KQTV ena tulipu sa America obu yusu TTQ TV enye ayo ana TTV so to for yusu why so to for yusu TTC e bia na so to mu de omu camera na ye TTC TV Auntie Victoria Sebo Alaba Stamp Kumasi Vanta Nana Hema Ngege Balovia Nana Abuna Kofo me part UK yes UK for you UTP in UK oh I see also UK for you CCTV camera and UPTTVC okay yate Kumase wasuma oba pesima Vantam Yasmin wasumwa Pamela Brown, who used DVLA. Pamela Brown said, "Obo for sorry one, Papa obo for sorry one." Obo used DVLA camera. Pamela Brown, Kumasi Bandam so musu used DDT. And the other dia kum nipa DDT dia kum nipa. Pamela Brown dear, was a obo for camera, obo for sorry. Pamela Brown obofo ba Pamela Brown was say kwaku atua sole wo de omo use DVLA TV mame kwadu odufo nana waso wono so de wono ni fie bo use TTCC Gina ate say etani nyansa Gifty Love Princess Dr. Kwame Boni Germany mo use de JZQP and ya some like head doctor the UK Bantima Van Dam Kaswa Van Dam Nanekuya was say America you used to CCTV yes Tulipudia was say my favorite one is Tulipudia DDTT oh dear what Tulipudia wa yusu wo tie wo camless Ajua Boatima Ngege Royals one Naomi Boy to say Pamela Brown also please also there Ngege I will sue you what it pay ayo Efia Pokuya Tulipudia was one wo die wo Ekuya Pim Van Dam there was see we use HHT camera, yate FFC camera. Baby love, yate Gina, yate Kaswa, a winning na. Omi uncle. Also, father was useless
child. Bastard child. Akwala wa wono. E mema mi ensa ensuo ne wa wo akwala no. Manasseh nsuo wom. Owusu bempade wom. Ana wo kuru kwase empani kronfo no a oba wo hihye adwuma pato oni ma adwuma ne hihye. Tie ose na bra aba na wo wo ye no. Papa ensuo wo. Manasseh nsuo wo. Ana ose na brown ekuru ensuo wo. Na me pa cha wo. Eteki mema miensa ehu nsuo ne yedenyem. Osafu mami omega uye nurse ni. Osafu mami omega uye nurse ni. Na who video yase with your other account. I stand to be corrected. Me patron nurse fua egua. Auntie Eunice Ngege Van Dam nurse fuani doctors ya mugua Pamela McBenson me pacho ako Auntie Victoria mo ye juma wo doctor hospital no doctors fuwa mo hemi nurse fuwa mo hemi me pato eteki emema dodo sai ehu nsuo na awoba but ensema wo katuna na browse no onimsa oboa Firɛs owusu ose that can never happen please me refi kwa say Dr. Kwame Boni wa ose I am the real doctor yes me doctor ba ko Dr. Kwame Boni was it can never happen. Ansa oba pakia Hannah comfort woman say it can never happen and I'm say and trono person painting na brown black and tea was saying say na brown and anyono papa suo yes the real registered nurse papa ba ko pe US tulip okuta certificate nani mame aye midwife wa ye adwuma the mame aye midwife wa ama ne batulip so abaye nurse ni tulip say it can never happen say e mema dodo nsuo nyima kra bema ba ko pen suo na nyima kra na bema ba ko pen no oni eye na bra okuru Mr. Handsome. And I want one ba handsome. Papa nsuo ni. Manasseh nsuo. Baba nsuo bia ni. Eye Mr. Handsome. And I turn a boise. So if my mom will say I just how could be between 1 or 2. Okay. So what you say? Enti me pasa me mamu ti asia say. Samu pedi pa woni na brown enye me ye wo ne ba. Eye Mr. Handsome. Na brown kunu. Na mu bi hye agrada nya action. Mu bebe bo agrada voice ya. Woni na brown mo kokasa ye. E bra Manasseh beka say. Ebe de say na brown. Mumi anko tie recorders bienu pe bia mi jatu. Muntie. Ojaba Mabel, my beautiful sister Ojaba Mabel. I love you, sis. Keep sharing the video. Me baba voice bi a kire mo. Ube hu agrada ni nya atwo.
ATF Way I Nana Brown. WhatsApp. Sa audio swinging ya grada voice. Audio sudie ebi wo krom. But dia ye bebono. Dia ye bebono eye die. Eye important ma show no aye di expose wa grada. Mutie sa voice we. Wo kro kasa kwani meni swata. Kro kasa no meni swata so. Ade so be someone to the stance akwala na ya wo na fufuro no. Udi emusuo ebe to akwala ne so. Udi di na brown na wo ni na di na tam. Di matam ya ka kire no. But ya akwala no ni krusi nchen. Yi ni nchen. Na brown na dia wona ne nanam mo na mudi mu ko ne mo. Me ba to ma wo agrada nya atwom. Ade na wo se Manasseh aye no. Na Manasseh anya de obremu Manasseh no. Oko fragment na brown. Ana TTTC camera. I capture the voice. Who dey abutie? Uti agrada. Wase woni obi kunto kwa afane ba mem. Otra attended TV tama no osachira he. Edi kinsi pepra. Ene ne ba wo hye yafunu odina tem. Wase woni obi nya ye mfa ba mem. Wane me ko wade me ba ba mu kwasesa me ba pictures be ka say. Meme de me ma ba ne ho say ye ba ji sikaduro. Utie agrada nya acho. Wo kro kasa kwani meni swata. Kro kasa no meni swata so. Ade so be someone to the stance akwala na ya wo na fufuro no. Udi emusuo ebe to akwala ne so. Udi di na brown na wo ni na di na tam. Di matam ya ka kire no. But ya akwala no ni krusi nchen. What se woni na bra unya. Didi na bra watem. Na yi na bra ni krusi nchen. Yete ha. Ena agrada se woni na bra wanya. Otimi ba tro na bra ba ho. Otimi ko fa asemu a Manasseh. E dia ye show se woni na da. E ba tra attended TV be ye show. E ma na eni anye ho. Se sister se be misidi utie. Enam sa agrada na ko bo eye Manasseh pa. Se o me ye sa video su binti. Manasseh ye video no an wo pe bibidia penti na black because wa hunu sanna na brown e defend papa bempa wodo e hano ti wose ni moti akwa ati aka kire ne say wo meka won fa ade ni be ye show onu kuro ya se ye no obi ku a ene wa tibiti na ho kasa na ba ne ye bastard o tibiti na bra ku na tem wa bra nya na bra le di kan di na tem o abra na bra ni kunu ko ka ho agrada na ni ka pie ba bonte eba desi na bra desi ni kunu kro so ekoshini na bra de ne tene ko to adi ane ma ni kunu di but Manasseh pie ba bonte na otam Manasseh video ko ye no beba Orie ya wo go play smart. Untie ni ye. So ade so be someone to the stance akwala na ya wo na fufuro no. Udi emusuo ebe to akwala ne so. Udi di na brown na wo ni na di na tam. Di matam ya ka kire no. But ya akwala no ni krusi nchen. Yi ni nchen. Sama brown dia wona ne nanam mo na mudi mu ko ne mo e food ato so wo ka no kra e no dia ye mu bi enu aba ba ya kola no ye innocent na wa ba asase so em so fi me ka kola mo na sa ne na ukuru ja life was so ko ye die just aye very aye bad I didn't nice we yes sir I didn't say what we yes sir dia some get see we
ma blocking no that now me blocking what in the mother within you now I'm say woman Nancy eh papa but boy on fast to record it about for us to be a buyer no so you never say me na me dey audio mama Nancy me want Nancy record audio wa ha our year brother say doctor who say dey na ya ba wo no ya me recording mu me want you know what the show so answer na wo ba be send wo bofo yi anti dia no ama me odi mo me say me for audio dey bra bon say ma for audio na ma bon say da me ka say dey be say wo wa kwala wetin ya recording wo bra dey ni na me ho so e ka da dey no say ka me kwa me ka somebody dia say ka be na bon say are you wicked though Kabeda but say me no wan go eja ben power kwan wa fa so tumi e video check say diamond fa so tumi e video check na sem kakaka wo de be som sem na say diamond me catch you say diamond friend say oh yeah wo ni papa ni ma me dia be say me Manasseh di matem no obi ani obeka Manasseh asemo a ana nya no ya no di matem o boy you be bre pa we rade ni say ọba wo kutokoto say we energy around the when ni cry ya waya na ya taso taso obeka bi na feel so wo audio bi ade baba be yi wa no a na wo audio no o be yi wa no kasa because me ba cho mate wo se Manasseh pie ba bonten na wo be kan sem bi na wo fru se wo audio na wo di be yi wa no a o kire na brown say na brown wa be yi na no ba wa no da bia wo betra se o audio fa papa bempa busa wo se adenti no audio fa audio ni me yi ni ho ano o se papa mani kokum nipa audio so ho o so papa voices o audios mumusa mo say o di audio so ba o ka tire wo bi se enkasa mle wo audio so fa bra bonti be yi wa no audio susu de na bra wo bi pa na wo di be yi na no so pa na bra wo audio so pa audio bi kura na mi tia Amankrado o chen sene on similar life no me attack kinsili ne yen o kire ni se na bra kura wo hia eye coaching kakra audio so ni nyina Amankrado audio so ni nyina wa eti audio so de na bra wo bi pa eti agrada mi se fa wukuntu sire koso afa pere na nche ye do ba two position enche baby a wo belong no ye do be hye ho se ye wo se atafiri twema asofo agigginro asofo se ye wo se asofo mo te Ghana ebo Ghana ban kro no twitwi cars fam eso di betre media so dim tale ehye a edani duru wa safu bia ni wa wo betu aje ko wa mo de ba ye no ye so mo tweka afamu no o mo ko pa ache o ma ntimi anye wo obio mesa mi akai na di matem no me ko na de tire me sasa ma me kasa for social media somebody wo Manasseh kama babo tia ma nipa hu say me kwado di ye o ye kwasio de kwado wo de be ma me se so life ama no ade ama ye no mudie mese Manasseh video wa ye bedi na bra watem agrada di ko ye show na mfi na say se Manasseh kura pie ba bonti bedi agrada atem obe so life ama no
Eti say nipa we ye nipa ye ne boni obi ti say na Brown. Eti na me say me choose na Brown over Agrada. Yes, I will choose to defend Nana Brown over Agrada. Every time Agrada wa ya trofo. Ne manager wo coach no ya juma trofo wia. Umi akotie Amankrado voice kakra. Sabi mi piema bonti be ka chese obi Amankrado betna Facebook live. Akana asemu bia ya tro a munyimini. Oni obi a information. The Amankrado di gu adwuma mu bia ya tro. Anoma wa mo ntakra se no mu tubom. Enti na Amankrado atimi ya ni Dorcas ashawo ni tutu ni ba. Oba mu momone. Oba mu nchiri. Oba mu nchiri asibiti se Dorcas. Oba fu oba mentimi fa ne makamra mu. Empostu ne picture kora ma ne maache. Oba fu te se Dorcas. Dorcas wa fe any roots of mami root. Wa fe ni of mami root papa bi. Wa fe ni of mami root. When na ni mo tin krabote so ba shawo. Eti si de ba America be sai America fo. Dorcas me si Dorcas ne so ne be mani Amankrado. Eti na du me fafo me kan kire wo say. Say wo heti a heti Dorcas. I will tell you point blank. Say Dorcas no everything Amankrado is doing, she behind him. Even one kura ne tro edemano. One ne tira sani Amankrado man life Dorcas on the manager Amankrado. Umetie me ti bibi kakra bi a kire mo. Me se nyame boa either Tuesday or Thursday and after Wednesday this week member life me ma audio. E was a Amankrado fashion up ebodua. Say so what me aba kamra mu aba besu. Send papa wu ya e was what me be defend it. Say one anuafo bi ankodai. Eti muntio na muntie Agrada yo. Nana abrantie ne sinfo pro wa kase pro wo. Otumi di wata. Ni donya me kama bra. Hey. And then audio na wo bonu a. Wo confront ne se. Yeah. Papa wo so bemba de na de nti da a no di wa eno de ma ne ye ma de so me frɛ wo. Eti bi ti audio na say I see. That ya de bra me kwa de ni ni pon ya ye wo ya pon na me. So mama na si di ni wo phone so no. Enya sai ke to ana so Manasseh. Me na wo de me ka sa no. Tumi jira bonten. Me so ka che me play say. Ono no nya kwala 32 years. Me means me ana me so wa ko di atia be to abo. If you see me pega mensa, me kasa da. Shampoo ye di me ni ama ye me ma ye di. And just be ye Jimmy fu but we are say so will be aye bi ma wa no wa kai. Enu ti na me atem di obudi me na ma ye di no. Na wa ya die. Not a make us ade we ya why you mistake. And just we yes ade we because ade we ya no is wrong. Wrong. Na be shy. Manasseh. It's not me the wo watem. Oh. Hey. Shit. Nana, Mr. Me coming back, come up. E dia bentina Manasseh timidi Agrada atem. E dia na wo oni Agrada atem Manasseh timidi disrespect Agrada. Ghana fo mumu samo. Every sana Agrada ekope Manasseh sho wa ho atafre. Manasseh timidi Agrada kuntunu ho. Avua no asane takwa bentoa. Manasseh ave Agrada tumu. Enti agra kwana kwa chake na baba sone de wate. Manasseh de baba sona ma. Enti na Manasseh timi frau atetema na won kasa.
E dia tina Manasseh aye wade na so nkasa. Manasseh abe tell o. Abubo na adwene. There is something there. Wareo. Washu tru mutankwa betua. That's what about what you want to hukum bema kotia. And mema free for ta, mema womu womu to horo. And womu ba view tunu. Some bema biti sa Amankrado bema free tantai kulasini bema biansi apro. And I grad out the free for cheddar or sour check. I'm on a screenshot too. A day in the one bana website. Wasinti wotimi ejina wanim didi watemosi we wodi matempa. Omu akwata ti say yes abre watapen time. Abre wacha sojine. Abre wacha waka yomo. Agrada chedwene a waka su yomo. Agrada wadi scorpion ato ne twaso. No dia nkura bode ha wakote ko ano ope. Ne ba classmate kote. No ode ko. Ne ba classmate sure no so wo tiako. Manasseh view fada wa view atiti utuma ho. Unti apo come juma come sebusia and o ka pay. Rade. Aya ko wa freme. Rade. Me say Manasseh di matemoa. Hey. Oh yeah, can I see you? Yami shroud. Hey. But I was saying Yami shroud. Rade nyankopo. But I like fire no yes say. And I got down the crowd. Hmm. And I'm saying some wookie case. I mean no. What to be boss must say yes was ready me kwa bro say yes must say some wookie. I mean me about say I'm the customer Manasseh. Who to quite grabbing about 50 million. For the year 50 million. 50 million. 100 million. Maybe to be my about say my So me kai say woman 10,000 after Oh blackmail you. Agrada wo masika kwa. Edi adwuma na odi Manasseh ye. Adwuma na odi Manasseh ye nti utimi ma bonten meka so wa manisika. Wo se wonwe ene wari wo no watua ne ka. Ensem hu na odi Manasseh di ye no watua ne ka 10,000. Edi utimi ma bonten meka so wo tu kwan. Una sponsor am so wo tu kwan. Utimi meka. Bia okasa oso man 5,000. Woman 10 makani nyina. Me say na ma 10,000. Enso okasa no. Wo say na ma 5,000. Manasseh juma wo die me 50 day na o drop post on the double chat that day no am say sa e wo nyame nsa me Onye nipa Manasseh be obebre. Okay, atiefo amode audio so no dia doso. But tam biani show biani ni hu audio so ayebe yidi aba. Tam biani shows any audio so ayebe yidi aba. Kawa kuma toye. Se audio so am phone so me na audio timi di 3 years. Me timi bebo. Me audio timi ku me phone so 3 years. Timi bebo. Eti mamu mpiri audio. Mamu kasa na anabena oni audio. Obi. Media matibi. Egu me phone subi. I know. Okay. Mommy akwa ha. Amankrado ko shini bema. Amankrado sansani Amankrado. Sansani invitation. One say wo bada wo useless child, bastard child. Akwala wa wono e mema me ensa ensuo na ne wa wo akwala no. Manasseh nsuo wom, owusu bempa de wom, ana wo kuru kwase empa di kronfo no. Na bana kunu wanya kronfo. Agrada we dare you wusu wo TTC TV. Sanana kunu ya kronfo a. Kone koyi TTC. Tama na kunu ewia wono.
Father to abontain. Now I am condemning. Until then, no, I will prove to you. And I put it to you. Said na couldn't ya cron for. So would camera I will be boy no. Obana wa no money man no obana wo bom no. One abawi awo camera akoton de akoshi wi. Or the akoshi tampe. Uso bless let ya ira. Na afa wo bless let. Obani di akodi nkomo se sa bless let no nya na bra na wi ayo. Eyo wono and what do bless let na koto chacha. Na no ka se God kura wo. But eya na de God kura nim. Sa bless let na wo kan wasem no obani de koto chacha. And no mo free said God won God nim. Oba boy no na aba wi a bless let no. Enya na brown. Okay. Okay. Minya nu sa voice way. Minya nu sa voice way. Me ba jo mutie. Amankrado awonu de da bia wo hihye adwuma ma agrada ase wo fa megu sofo wo su bempani mas mutie Amankrado nkomo atem sachira pala fa mutie me say ansem bia no a agrada ba bedwam ebeka entronko ano obeka no Amankrado na se won kan mu papa bempa so on she said Juma, one tarnishing image, or can the same thing to me. Send coming my message said Juma, and can someone minimum, and to appear baby castle. Muntie. Me bacha mate. Eti se ne agrada pia bonten. Na wo kan sem egu papa bempa so a. Me ka kire wo se eye adwuma. Amankrado wo timi nyina ni mu me kan sem o. Da bia wo bi ye video wi ano afre no. Hihye adwuma ka wetu we so. Ka sei tu we so. Ka sei tu we so. Ebi no ade ye agrada no. Agrada pia ba bonten ki kansem ede to papa bempa so pesa onim se obegu papa ho fin da bi unti Amankrado me say you mama appear Emma never look like say appear and catch me. So send the pap bonny for the page in the bonny iron trimuma. So was so a china so one will be cool. Once agrada one is smart. Now agrada the no dear Yamia Buan say, or nim social media no one answer. Eti Amankrado catch us a Piebecca way, no Piebecca no certain hot. Also Amankrado, everything about Amankrado, yes, she said Juma. And to be Pierre catch us Amankrado when you will be our information. When you will be our information. And some people will be able to will be why I drop. A Juma no she said. Muntie. Me pato mate. Me can't a dinner Yakupon. So I said, would you diamond to me, Amankrado? And the agro because why are 24? Uncano correct, me say me, mammy, get dear. Me they appear baby car coming to qua.
media pia numa sam na ebe bono sa me fa e Troʊble kokora me boa pia adia apia atre media ne so aye no ti sa de na me de agrada numa sam e bono no mudie di Amankrado kan be ibon sam mudie be ibon sam no de wo ka kire me mudie be ibon sam no Sami kachira wo sa Amankrado wo takora wo me fo so am record agimidi. Sami kachira wo sa ye pe wo bia wo record Amankrado ni wiase. Opia me meti wo bia ni wo record Amankrado da wo ni wiase opai. Tio wo se me sise adwuma ma pia. Tie me se me dia pia nu masam na bebo no. Eti adwuma turu kana agrada abetra wo na wo di gu papa anima. Odi gu papa sono na adune yan se adwuma biama Amankrado aka tira agrada se obie mra make kan se medi di papa tem, but trust me, you guys go and mark it on the wall. Agrada will regret it the day she met Amankrado on her life. A debi eba Agrada be regretted. How do you remember say Amankrado wunti misika gala because una encourage me say me Ngege meko. Agrada wunti twa me didi papa na tamasese ne kwasea wa bra ni ne semo bra mutie. If you are not smart, don't allow Amankrado in your life. Don't call Amankrado your friend because the guy is evil. Onya da for papa wo yire hu a wo sai wo yire ene wa gumi na me ka sa Amankrado beba Agrada abrabom ebe kakra Agrada kunu beja no ama Amankrado akofa Amankrado nyo na betete me ni Agrada antem wo sika sem sa Agrada me fight me Agrada na me nko ambo ma kutia wo IG and internet TV yeah anyo no ka tira Agrada so be yusu Agrada ama na bome enya no friend na bra wa so unu to kwani se onsa Agrada ebon Ngege yegu Agrada sika gale so still na on encourage Agrada say wa bome me bu Agrada tietia na yase na Amankrado encourage no maneba me ka tira wo se wo pa wo be ba Agrada ma bra bomu no keje si be fi wo ene keje si we Agrada ena na bra we Agrada ene wo kunu we Agrada shimi fu oba mutie Apia de nenu masama na me de bebo no because e trofo what me say apia de nenu masama na me de bebo no efiri se wa ye trofo wo se da bi fa nenu masama mo no chechere asam abeto apia so saa wase na danfo ni mi o wa ma dokas oba funa wo fa ne ma kamera mu no oba fi kankan no asawo ni ba no dokas no wa tumi ama dokas a me so kamera a chechire djuma se menya ntokwati obeboa me na danfo ni mi woni se me ni yon sisi e ko ntokwa no na me chire ka chire nkofo se entokwa ne nye ne ntokwa me ma betray na fufu be se 5 atu so no I didn't talk about now. We'll catch no about Bessia or UK has a Santa Qua where they won't gumi. And yan in Tokwa. And yan in Tokwa. Now, Ngege a Ngege Tokwa. One so yan Tokwa, now I am a pantine that say, my bedina. Let me defend them. Amankrado wouldn't win answer Jamio. We are Jimmy Fopi. We are Jimmy Fopi if it were push your penny so. I bet him one Amankrado so. Munina we are Jimmy for. Unia ba Alice no anani akata kwan. Unia ba Jimmy for ban what tro apetesia tro no. Ono kura wo friend say wo enia ba. Agrada ai Amankrado. Unia Alice na akata wan space bu a na se na so nchemu. Ono kura wo si wo ye unia ba wo do no. Wudi twasidi. Wase me chechira djuma. Adjuma na sese anopa ne awia. Agrada ba bonten
twa entro egu papa bempa so no Amankrado behind agrada ntro bebrebe a wo twa no Amankrado agrada ntro ene wose papa ne ma ne be fight Ghana asofo papa no ne ni kokum nipa papa na wone ne ye disi ni nyina no Amankrado na eka che se wonyene ne ho hihye adwuma nto papa ne so. That is the fact. Okay. Wase menche tire adwuma nto ne so saa. Okay, aha meba ha later. Aha ya ne Manasseh conversation bi. Ba meba ha later. Wa aha se wasi eburuku amani sika nidi. Mi yamu kwam. Eburuku amani sika ni entokwa eburuka amfre no. Eburuku amani sika anto aduane eni osi eburuku se. Onfa ne namba mla no onye sika nto so. Eburuku amfa ne namba amanti we no wo afre Manasseh se. Se Manasseh kontrakta ayi na 2 TV a. One desi eburuka paaye. Untie. Okay, ewa ya bekoso. Ebacha samate. Mena me katira wo se Dorcas ya sawo ni tutu ni. Dorcas totobi. Amankrado girlfriend Dorcas na wa man ba shenku bete ni muno. One ye Amankrado PRO upe bei ponsam oba ponsam. Oba kwadofo. Oni Dorcas tie na Dorcas no wonu ko na betimi ni Amankrado atena efisa wo mu mienu nyina ya adwuma hyehyefo muntie conversation e course wo voice ya mebubo kire mo no mebubo voice ya bema wa adwena ba so se ekwanya agrada pie attack papa bempa no Amankrado shase adwuma hyehye aturu sam na ama akoshi sam e na agrada odie no muntie Dorcas ne so ka kire me se me bieba life mu ba abontia na obi a meme ne kontokwa no me momodi anse me so adwuma ato ne so saa muntie wani Amankrado muntie Wate wasi obi obebe bia o hihye adwuma na ade amano eti agrada pie ba ya obeka se na be kire abane ho ampa sofo ayi krobia ani sofo matata wa ko han dan amani nyina woboa Amankrado se ye kikire adwuma manipa eti adwuma kikire no na agrada kikire na agra wonim kikire eti wasa kwati agrada motia kwatia awasa una opia bo abonte be kikire adwuma ni yie because na anim kikire agrada pie ba no asai no for agrada ni evidence be kasa wa kwa han dan mama tata ono feed isofo owusu bempa wo wada sofo owusu bempa bedroom okosofo owusu bempa dem de bible ko hye sikam edi sika ko hye bible mu
Safo usu bempe fie ade ade moja ni ade nyina eye adwuma okay bi kire me se me chichiri the same adwuma ne ntonkofo bi so edi adwuma na agrada bia bonti da bi osesa na no da bia osesa na no nyina no me se eye adwuma Ema obi anje agrada asema wokafa reverend Owusu bempa huni no kura ba kokura ni mutie muntie dokas di obeka ejuma obi o me bia ejuma na dia ma no so amose chiri akura wase wo na no dan to ampa wo muntie dokas wase obi obebe bia chechire ejuma to ne so dokas si obi obebe bia chechire ejuma to ne so kwasiafo muntie ejuma obi o me bia ejuma na dia ma no so amose chiri akura wase wo na no dan to ampa wo mo Mutie doka se ka kire me se mi pie ba abonte a memra medi obi maame atem ene be bringi ni pakroda mutie Amankrado girlfriend na woni na wo hye kubete mu no me se wo ye bai punsam ba kora kyan Amankrado edi na na du jaini o manifa gum framem no mercy onye innocent was se fake account be makoma ko 30 echi ana odi ji mi mutie wono kire mi ni obi anya ntokwa no obeka kire mi se ama mi medidi ni pa na tem na ebo me fanko ni pakro ne maame so na wo yo biba ni ye di wo si atepo a Amankrado wa betra hosu mutie dokas oba bon sam dokas totobia ye fa ne kam ye fa ne picture metu social media da dokas kankan me pato montie mate Amankrado dokas no Amankrado woni anuafo mienu akoda abom piebra okay what video na that's the video just what am I here now was a man say you are just talking so far oh okay hello was it keeping on Piao, me pato mate. Was send the video be a breme. Na me rani maami ye ni video no a. Na girl pick ko bi tu sika gu ni so. Na girl ne wo to pa. Me girl no. Tie somate. Ti tu ni be ma we. Asawo ni be ma we. One for peke sikura kwaya wo ba wone ne tia enwo ade. Na wa ba Facebook live be ka kire yen awadefo a titi yekunu no. Se yen no mum ne ye jantrafo asawofo a. Na wa jani ni ne sea. Eja sa dokasi krasi ni tutu ni mane wo. Na what is social media hote. Eti di Amankrado timi mano. Ote wasi obini na chiriba. Sani pa we ya no waka na asem no. Sani pa we na wo fa no ne chiriba.
ɔse sister ne ho ɔfɛ na chiri ba ne so ho akɔno mote wase na wono so ne girl no mote wase sister bi na me kwaye me maame party no na kode kototo Ghana asofufu obotom no mote asama won ka kire me obema kurase ni bema wodi twawia na wafa telephone afre ngege makodi cho etwane kan voice ni nyina wa wase wo baby adwa che kan te se mom ne voice wa ngege da ben na be pia be di adwa yanki atem da ben na be pia ba be di DJ Makusu atem mintia wo ka sa no ba di DJ Makusu atem ana me den wa be ka se me boa because you say connect ne kwakwa me di wonu ka sa ne voice be te ne kwakwa kame de ne voice be te ne kwakwa kurasi ni be man si apro onja yo mo semana ho okay mutie audio ni biem okay what video na best video ya sha what me ma me you na was that nice here you want to stop me so far oh okay not so far hello was that give me one Sa video way. Now me boa next week. Me de some videos, audios be better. Na ya busa Amankrado musuo ni bema. Bema sanseni ko chini bema. Otimi di enuafuo mienu bomu. Aye history. Na wo wia kurase ni bema wodi twawia na dana no. Wodi twawia na dana no. Sanseni ko chini bema. Oso wakwaye ni maame party. Enye dokas no oja na wodem. When I got root to them no kodi enuafuo mienu. Ojai dokas wodem so kwaye party amane maame obofo ame bonsa. Papa me pa me bonsa ope. Me pa cho Ghana fue. Oba no wakwaye sa man no mo kwa twempra no. Obi ni na chili ba no kodi wo mu bom no. Oba e wo ameka ho asem. Eti se maka kire wo se eni amafiri ni amatantane ni ama eye proye e wa agrada ho eni amafiri ni ama proye tantan e wa agrada abrabom ena wo pie badi be yi ama sofo usu bempa eni amafiri ni amatantan e wa Amankrado abrabom asawo ni tutu jantra ono oba te dem onye oba nwade ena petesi akoto ayeto ne se snap ne ntuma ye de yopa nwade ayeto ne se waya ne ho saboligafu okuraba Amankrado ho saboligafu omu kuraba ya to atwene bola so no omompe odi ajimi mesi anytime agrada beba u page ni su bia no me baba mount tampiashi anytime bia because minim dia agrada ya ne ntra wo twagu papa beba so I know one thing for sure. I know what you can do. Many one ante. I know said the agrada ye biano. Send ya utra ne kwanya won fa so bedi di wo bofo atem life. I chill. I know one thing for sure. Etigana for this year, Mama Famusia. Mr. Tem be a grada beba. Amankrado page so. Abedi papa tem. Me ba mi page ni so. Ngege a university kotono. Me ba be te see Amankrado ne dokas. Agrada wo so your pa wo tue chepima.
who agra page fedi atam so who attended TV who attended TV ko akire fa no di atam na I swear wallahi talashi anytime I will use Amankrado page and the abedi papa bempa atam me so life what the see Amankrado na busuafo nyina me di one na busuafo nyina atam because one thing I know for sure they say Amankrado na hihye wachi Amankrado na hihye wachi. That is the fact. That is the fact. It is a never say what in the page man aba ni page ni so a. Opa fa wani mu bra. Opa fa wani mu mra. Be enu mile mi wie kura na wo ba Amankrado page so. Sawa Amankrado page so. Oba na be de se papa bempa. Me ba be de se Amankrado ne dokas. Me de se woni ne wonsi. Ya dia ya da form dada. Mimi ni ne se dia ya da form. Me ba media ne so na me kire se mimi ne me se bobre. Me se kwata woni bi. Mimi akuanya akwo woni bi. Me ba ya na me kire se mimi ohia ni ba. Eti me ba ya me de me hoto form wo media ne so dada. Me ya wiemfo ba. Eti agrada me de se wankasa. Me wouldn't try. I say ba say a job and pa. Me se me mami Ngege me de no kore. Ebe de se woni Amankrado. Ene wo. Ghana for odo ya amaboni mi ensen. Me ba be repeat. Na me di new audio so be san ya ka ho. Eyi nya me bo a Wednesday or Thursday or Tuesday. This week na me very busy pa. Next week me said I'm busy. Said this week you know. And next week me ba be ye pa me kai 20 minutes bia. Akusika jiwari 18 karat. And namu 2 minutes be 18 karat. ABM. Divine Organic Skin Beauty Products. And namu Nana's hair. And papa. And namu Big Drop Media. Hey, and then my name advert tobacco. Hey, come and call my name advert tobacco. I'm Sammy. Monique's Kitchen. Any Monique's Enterprise. Our Birmingham. I want to be a gun and you are be a fresh. Ubenya Kente, Tachao, and Toma, Lays, Bag, and Babua, and Tadia. Your boat today. Almost one to tongue a Triloniama. Our Birmingham. Monique Enterprise for Birmingham. Monique's Kitchen. Omuti Ghana Diani Papa Sito Papa Head. Jollof. Minim so omuji orders ye nuane. Enti wuti Birmingham wa mu Monique's Enterprise. Ekwadi mu dwani na bibia bi wo ho. Mo amu won list ni so no. Divine Saloon, divine. List if mo amu won list, divine wo ho. And now on the eyelashes she Ngege ni echi. Divine Beauty Saloon. Or the eyelashes kama. Pencil. Kama makeup siniama. Makeup bia upe bia wotobi. Obotire kama. Ewo Liz. Otontre woniama kama. Ewo Liz. Liz if we. Oh, we divine. Echira kwai. Siaba. Oba fun.
pesa me bo voice bi na wase ka me bo voice bi okay voice no mo ma me ntwe nkotam ko meya no agrada expose part 2 next week meya no agrada expose part 2 ebe mi mu kura nwumile me ba be bo sa voice no voice na me pesa me katra Ghana for say many agrada di nkomo ema me de nkra ema no na the response no a what buy no etre say papa bempa opena sem sene wofa na wonim ne da next week me de be come Amankrado de ne ho na mafia my sham wo mo afra Yapon Ejimu kache agrada so only need to form no I agrada you to form no shake you to kakra agra you to form no we anam kwa enam Allah papa ngege meat Allah papa ngege meat enam from bianim e woso e papa ngege meat apoa e papa ngege dia enam kwa from bakokura anim enam all the filter tools were videos wa that catch them for say you see my real face. You see my real face? You see meat? You see Papa Ngege meat? You see no from when na etimi sheki and yet mantia for the day timo I before myself to know why you're stiff. Oh so correct to me also I bet now say you see my real face. Asia wani mu sepre kwa wato toileting oba fun